Tongo iti yonde vala wende na kusia kamemeka kakuevata monona kwa kama visa kagethio mo chaki kamba Mutongo TV na alama ende na kwithukisia Mutongo FM nienda kwa samwanya uyu ni muthoche inyo ndende ni wa kilungu cha Ikumbi ya siasa otondo twika kila wachu mwa tuikomania vana Tongo ikivathukanio kuma vaile mbetane itu ya ukamba twinene maundu ma Utongo na maundu o alama ende maki uteti umundi ni wachu mwa matukuni miongo ali na atatu mwai wa 10 mwaka wa ngili ile na miongo ile na ile ni muthenya ula maundu maingi metha mayikika President William Ruto atambuka kuya kauntini ya KITUI ndogo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nake aitambuka kuya ngaliko cia Kisumu likana Ruto ni wethane na maundu kauta kavinda kana watambuka va ukamba kwitu ni twitha twisisya maundu asu na angi maingange indi umundi unenania munene ni iulu wa Uthukumi wa kaunti nese aingi manya Uthukumi undu uilie katikati wa mbunge ya kaunti na mbunge kana na executive kana ukava wa serikali ni twitha twithoima maundu asu na AENI ala mailite kwithiwa mainene yake na makuelewa Uthukumi wa kaunti ne moni na mova umundi wesele twasisya Uthukumi kaunti ni witha wila njara nondo serikali ya kaunti no yeva kuvinaku likana katiba ke ukase ubone kuoke serikali isi amutiuko maundu mana mati ucho wesa ithi ameva kuvinaku sindu sionde wesa ithi si kwikala kuya yulu kana serikali ni yakati nicho kitumi kuoke serikali ya kaunti na nginya tukavikia na kunena ni atukamanyai Uthukumi uyo witha wila njata katikati wa mbunge ya kaunti na ukava wa serikali twende na kunena ni akwesela ile itatu kenda yimwe itano na ambayo tumani mokuve vainde vi tumatumani wa kuvo kwa wingi ukuleti ekulio kendo kwenda umanya kiokoni ya county kana woni yulore ni lotu kwitha tutwa isi aini mako no kwitha wima manya on then mavikie na indi no kavifikia wingi kutukwate kwesela Facebook ni Mutongo TV Facebook ni Mutongo TV Facebook wingi akamemeka radio ni Mutongo FM na page yakwa ni ERASTUS kithuku wa NZOMO enda vo like page na weni follow nikendo se yatwane na ni akwesela YouTube ni Mutongo TV /FM official Mutongo TV /FM official enda vo subscribe na tuwe live ndeni wa YouTube na ndeni wa Facebook na indi kwa akoni masimu ni ngosa simu ni namba sia simu siva ukione kwa kuko wako na simu sia wasema TV kana radio yaku kana audio basa nikendo se yani tuwe na wako na simu kwanda ya kulio weta wata umetengala weva ne kulio yeva ukulya kana ne woni weva okweta kenda wesethia ne twathi ona metukena yuye kombe na vingwa nikenda tulikevo twasia ye kombe ne tuyumala tu ya thino nginya tukaumala na kindu nyeni to ERASTUS kithuku wa NZOMO kalivo tutambanie nginya muthia na indi atongwe ni kalivo munono ndo wa kuvatha mwanya wenyu na kuka kwione cha umundi vakilungu ne cha Ikumbi ya siasa na yuni enda umundi twambie va ya mwiso kabisa ndeni wa kamera iya kede musesia likane masito makunuo likando se twambia ni mubemo no ERASTUS NZOMO kwa konzoki ba umunzi katika Ikumbi ya siasa katika Mutongo TV na Mutongo FM kwa masitani wa KELVIN KINENGO KATISYA ninyi speaker wa mbunge ya KITUI na pia none ya wakili na none chambwa mambo make siasa angozo media mambo meya katika university nene ilobi angwasia ni mubemo no ono kabano angwasia ese MAITU na education MAITU ni kwatia katika Ikumbi ya siasa tupithe na mambo masio ERASTUS mubemo ndo akumbite kumbira ni wambe ni kwira ana nene mapa ni wizito zio kunena mbembe after nene magumanena huyo kanaweza ambia ni wambe kana ni makwamilo kilie na ni kwatia katika Ikumbi ya siasa tunena mambo masio ma Utongo wa mbunge sito na Uthukumi wa county ni muvea muno ni karibu sana mheshimiwa speaker na indi congratulations nondo kumawasa kwatu yona na tuona ni utambete kusakuwa na indi ngajeka chama na maundu mathi nesa na MCA makitwi masia lendo Utongo iwanue we mwana ya rika ata speaker wo congratulations muno na karibu ni kwatia no Uthukuma ene makitwi kwanzia la elite miaka yesu 5 makona ingi ata speaker karibu sana na indi katikati mheshimiwa karibu tena asante ERASTUS kwa masitwa ni Francis Ombua KAVYU ni muyumbe munyupe wa ward ya KINANIE MATHATANI ilaye Mavoko sub county anaenda kwa senu utanu wakwa usioke ingi ba Mutongo TV tukabikie kunena nisiana kuendea mumani ya mwenendi
yo serikali ino ya mutio Ni karibu sana mheshimiwa wa KINANIE MATHATANI ba kaunti ya Masaku. Na ndi mheshimiwa karibu ndene wa Mutongo TV kamera yaku yale kwitha yeno tumwana museisia muligani masietwa kuyangema kweze na kuyangema takwese nikana twambie. Ni muvea muno ERASTUS ndo wa tunge mwanya toke tumwe na mwene mbi wa Masaku KITUI na Makueni alame kaunti ingi sia Kenya kwa masito nitawa mheshimiwa Benjamin Ndambwa MULANDI kana mheshimiwa Kiluma Mutongoi Musakue wodini ya Mutonguni ila kilione cha mbunge cha KITUI West kaundini ya KITUI. Thank you. Na ndi muvea muno mheshimiwa Kiluma husuni ya musi ya Musakue independent atena chama indi vindagetwa inaambia chama chake ni mwene ndi nangai na ndi muvya muno karibu atongoye ngondeze ni twane na nyava Ikumbini tondo mwazia nonginya tukamanya Uthukumi uyu wa mbunge cia county Uthukumi uyu wa county wila njata na yu mwendo musese ino amanya AENI lane namo ethani kundu ya kwisiria kwa ilite tukenda imwe 5 ambayo tumeni mukuvi batende vina ndeni wa mitandao Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya ERASTUS kitoko NZOMO na ndeni wa YouTube Mutongo TV FM official na tuwe live by the way imwe kwa imwe kwisela Facebook na kwisela via YouTube kwa uenda Facebook o like page na we to follow na ende we share wabikabo fikia na ku share tome andu ingi ondo batonya wese thia na mone masi aisia wabika YouTube copy link tome andu ala ona me ndi sianza likane kumbia siasa etha igwete ginya ku ya ndi sianza na ende namba sia simu siva akione ngoza simu senyu na ende nienda kwambia na bwana speaker na ene ndingi nimetha mateo manya Uthukumi wa speaker no Uthukumi wa muthemba mo nondo masi ya speaker ndanyo bone mwene ndeta MCAs ondo Kiluma wendiete kula ondo KAVYU wendiete kula kuya kwe ground indi we MCA eta cia kula kana speaker eta cia kula ma MCA ni mama munuba na kwenge metha mayendo mana mayendegwa ni mewa twina speaker wa KITUI mheshimiwa KATISYA twina speaker wa Makueni twina speaker wa Masaku na mayo mana Uthukumi wa speaker okwo kuve nokabigia ina kutabi wa mwene ndi Uthukumi wa speaker witha wilanja takana we wa speaker la munene niwo wivandeni wa mbunge account kindu kiambe NZOMO mbeke ni tonge muvea MCAs monze ma KITUI county ndo akonza kwa ta speaker wo na ngwasia ni muvea muno na ngaya mwathime na pia ya kilengo ya mheshimiwa KAVYU na mheshimiwa Kiluma ongera muno ndo akusinda ibela senyu nezi ala mnasinda namo mene yandu abodho lakini ndo munene mumwangai na mwakunda siasa nzio na enenze mazi nimakwenda utongo iwana mwika na moso utongo inanie kwatya muthukuma enenze nesa kila kengi ERASTUS ngwasia kwakulie kundu eseo nikwithia andu mengi methia mesi wisi ipelezi yetu ni katiba andu mengi mesi wa MCA ni mo wa speaker ni mo wa MP ni mo andu zaingima ima confuse ya uzokuthima kuita imakuya MCA Athukume wa MP makuya MP athukume wa MCA kana athukume wa governor uza kuthiki no kiu ni kindu kile kuiwanesa uza kuthandu imelewa yuta speaker kwa mfano wazisia katiba ketoka Kenya na pia uzi zile tumetaka County Governments Act na uzi ya article 176 ya katiba ka Kenya ya kwa kila county government iwe na county assembly na county executive assembly ni mbunge no mbunge na mio ithia ina MCA ala manyubue ni enenze na ala maulo tueni siama takitui kwa mfano tuna uyu MCA 39 ala manyubue ni enenze atuna MCA miongwele ala maulo tueni siama tofauti ile sehemu katika mbunge ya KITUI ndo kwa achieve sindu sia agenda zindu sia marginalized na PWD you speaker oka mbunge tamundu kwanza kutha kindu kiambe qualification ya kiambe wele kwithia ute Musakue kana wandu mirota MCA le kwithia we mundu akumbanza na ukuza kutha kindu kia kele we qualified kwithia MCA qualification ya speaker rumata MCA na speaker azakuwa ni enenzi kwizila kula kwe ma MCA tuikazi speaker azakuwa ni enenzi azakuwa ni enenzi indirect kwizila kula kwe ma MCA ikwithia ERASTUS ma MCA tabako nyuma sako KAVYU mwaka ba mbunge
uweze muka mwite katika ward tofauti na siama tofauti wendi wa chapu wewe ndo ma wiper keluma ndo independent kule Kitui wewe ndo ma NAK na wiper na muungano ya ile inge binge ngoza kuthea mwathi mbunge mwathi mutilekanganeti kuza kuthea no kukitakia makiaku kukitia ward yaku yu mwenda mbunge mukwate mundu umwe neutral ula akutwaithia ikao sia mbunge na Uthukumi wa mbunge na uzuwe wa speaker yani ula wekati ategwe kiangale kwa mwe kati na nyendo na kwa speaker wa Kitui andione ye heshimiwa no matongozi mheshimiwa Kiluma ibitha mheshimiwa Kiluma ni futu soja wakona ni mbukite ya muno na ndiona meyango kambe na meya nyenda speaker wenyu nenda ku make sure no kabano kumuthukuma equally utosisia wa chama kiba umeta ko igwithanye ERASTUS nyeta speaker wa Kitui na lama speaker ni mayor speaker ni MCA wa kila ward Kiluma ni mwa wala kwa Mutonguni na MCA ele we Kiluma na kwata speaker speaker ele kwithia Uthukuma ma MCA monze alasa kwe alama maulodesi ya nundu wa kutwaithia Uthukumi wa mbunge na kila kingi ERASTUS with the county government they are an executive na assembly speaker nula ongo sa assembly zokwethia Uthukumi wo kwethia zia county governments act section 8 and 9 Uthukumi wa mbunge kindu kiambe ni kuwakilisha enenzi kindu kia kele kusobya mayor kia katatu kusisia Uthukumi wa serikali ya county so speaker ongo za MCA wakwa na executive governor ukuza kuthea ni masobe mayor ya ile na ukuza kuthea ni matia mbetha sia mwenenzi itumiwata wewe wala mwa maana pio kwa speaker ningoka kwa kwingi yulu wake ucha miao ndana mbukuma kwa ni waweta speaker ile kuunga makati na ndi bwana Katisya na ni sure andu ingine makuonete uyatiania na mulengo wa chama cha wiper kwa vinda yasa wakathukuma na ndongo ya chama cha wiper Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka na yu andu ingine moke makesi ile speaker yasia aile kuunga makati balance yata ula wate wake wangalekwe ya unana ula wangalekwe ya na kwikirikana ni wathukuma MCS yonde otondo wasia siama kivathukanga nyo mevaya na wasia kila ward wewe MCA wa kila ward si 40 sia county ya Kitui ona alama vikite na kwoloto ni siama kivathukanga nyo yu andu demendo manai Katisya baiba andu batonyo biko saithia ni taweke angalekwe no ama MCA mangalekwe mwe makakwati yani makakona sindu na ange matekwenda kule sio ERASTUS igwetha na wangu campaign MCA ano umeniba Kilima na lange igwetha ni meze historia yakwa nye ni thukumite nye ni member life member wa kiama kia wiper na ndibitha na ni thukumite na party leader wa wiper ibinda yasa ni PA wake kana mundu wake wa kwoko ibinda yasa na mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ni the wakwa wa kisiasa na pia nonzokumire na mheshimiwa former governor Makueni Professor Kivutha Kibwana ni political advisor wake kana mutai wake wa kisiasa na nye kindu kimwe ERASTUS nekie gwenda kwiti kibile kio speaker kindu kiambe ina tabizie party leader wakwa na mwa party leader wakwa ni na wendi wa kutwika speaker wa mbunge ya Kitui na hangule no kuona toeti na mwingo ni toete igwethia miagezina kana kwina soma siasa nesa na ine zinga thukuma ndu ma Kitui nesa na mwa your excellency wa ninge mwanya nye ona ndikwenda ene endorsement nenda nithibabe ya mbunge ma Kitui ni maboye kula tamu Kitui monze na mwenye ndikwenda ati nitwike nendoze we nikiama kia wiper nenda tunge magiba nenda kuthio bakwe ambunge ano nimete kula ikwethia we ndoze ni kiama na withia ukwatia kile kiama kikwenda ikwethia na mwenye na wakapano mbunge no ni they are very neutral twaguthuka kuonza ona Kiluma kuliko kulanza akakuna maundu make ma kisiasa KAVYU athibalanza na wametia na party leader wake Dr. Alfred Mutua ama ni maundu ma chapu lakini mwaka pa mbunge na thukumwa mbunge inye ni mbunge wea wakwa naona Kiluma ni mwana ta MCA naona ulonge ni mwana ndio zizi maundu ma kiama umetike makiva na ngwasia kana usucceed katika siasa niwele kutofautisha niwele kufanya wena capacity hiva nye ta KINENGO ila ni wakili nzokumata wakili na liko otini ndizo kumata speaker na waka mbunga ni wakili ni mea ba
na ukita bata wata speaker ti wakili okay na twathi maundu ni masiama twakuna maundu masiama ikuza kwithia speaker kindu kiambe ele kwakisha ngwatano ya mbunge na walikia maundu masiama kuo ba mbunge bethia na ngwatano na mbunge lekutha na ngwatano kwithukumwa nesa nene nzi wona makosa musingi na mwelekeo wa kuthukumwa na makaende ya kuumia asante sana mheshimiwa speaker mheshimiwa KAVYU twibau twozelela bala mheshimiwa speaker wa atiela kiucha mwene ndi kuumia utwika kana bala fahari wawili wapiga nawe nyasi ndo umia naweza aidha hii nyasi ni mwene ndi ni nene yulo wa mubitukano kati wa mbunge ya county na executive ni kwatia ni wonete kila kiende meru kwa oyu kila kinaende ni tangelekanyo kila kiende makueni first term na indi weza hithi ya ndi ni momia na MCS ingi mavikiana kutuma musi ndeni wa mbunge sisi nongerekanyo ngonengane yu mheshimiwa KAVYU wateto sisi ya ndeni wa mbunge la sito twina sosia county kwina ma MCA kiwathukanganya masi ama kiwathukanganya tondo speaker okweta yu ekulia kwa kuni mheshimiwa KAVYU taiba ndeni wa mbunge no ya county ya Masako inyuta ma MCA weta yo MCA governor ti wa chama chaku we wa chama kingi na ke governor ni wa chama kingi indi no nginya mukakwatiania maendeleo moke kwa enendi wona nicho muno kisikumia mubitukano kati wa bunge ya county na executive ukeza hithi ayu ni mabalana ni mambia kwikanisya mndeto ni mambia kubalanya sindu na indi mwene ndi nake ayumia miaka 5 yukite ERASTUS geosunge obo my brother speaker wa KITUI wa election esa maundwala bunge si account si ilenda si kuna na pia executive yola ya ila kwenda yithukuma na kila ukava wa mina kumanya yola maile kwenda maithukuma withia bayina mutilikanga lakini wa sisi hata mfano bala wanenga ni meru withia ila ukavoma wenda kuthukuma wia wa ngaliko eno ingi no mbaka baketha na kula kungurana so na wasisi hata county ya Masako ila tunaenthiwe ne seso ya kunyiva speaker yes. County ya mbunge ya Masako la ni wakili Anikeusia yes tokia to asisi hata yumbe ma Masako yo ni watu enda county ya Masako yepi ato asia ketha ni obethiwe na maendeleo lazima bakenda na wewe no kati wa ukaba wa executive ulo tongwe we ni governor wa Vinyandeti na mbunge ila na yo tongwe so ni speaker Anikeusia yes na otumete siama siki pathukanyu kwa asia ketha na mutilikano mwene ndi ulo tunyuvite na akanyuva governor ni woka umea na twasia miaka eno 5 ngayo tunengie kuthukuma ene ndi tuina bata wako ukita so kindu chambe kawithia wawethia ala nyuve akana ona speaker ela woka yes ula wiwe aile kwenda ewa ukwatania ayumbe moka wethia pe mundu waiya mawendi make mbe wakuthukuma mwene ndi withia abu ni bothie na wambe yakulika na ila kila kingi pia kichangia kwenda na kau kati wa ngavaisili yes ni kulea kwatia mwao nundu wasisia mwao ni wa ilaitie tenesa okasya mbunge ya ilo kuna wea muna na ya executive ya ile kuthukuma ya tia mwao lakini mavinda angi ni uka ukethia pe umwe ukwenda vinye ya olongi na ni wezi malama ingi ona mpaka wa misukuma ya viko kutani ya vika mweso ya tivo kanyava uyete ya moko kanya so nye ndonya kwa sisindu ila si changia yes. One ni andu kulewa manyamo matumito mathukume wea wiva na chakeli ni either of the side yes. Kulea kwati ya miao na katiba ke very clear executive maundu ala ya ilo kuna maundu ala ni ku make sure services ila county ya ilo vicha nisiabikia mwenendi na ituta the legislative kana alama ilo sisi ya miao
na itu tuka make sure kila ukavoya we executive uendesye nikekwa kiatia miao na pia nichekwa kwanza yala yailite na pia mwenendi ni wavikiwa nundu ni vaya mbunge ninye unene andu maki nani ward onde so na ile ku make sure ketha vai mwao we kumetekelia kuthuku mondo vaile nitwekia mwao ula unenge governor na serikali yake yonde kuyanisya mavata ma mwenendi wa masaku so andu mati ya miao na kila mundu amanya wite wake kane wite wito nundu tiwe wila isi aiwethia kilo mwaka manya niwo laini wakwa na ungi niwo wailo kinyela withia ukaoni wa thela na nikwatia my brother wa KATISYA na think wa makueni hata wachalo Bilo yes Douglas na an mena we are munene wa ku make sure that we were nosu ni wendapo ati wa ile kwa kutongoesya na omanyi na mayunga makati nundu mala maingi ila woka wethia ta speaker ndanonga makati kawambia hapo asante ukomeangaliko na winene akati okwa kuna wea museo niweze nimeo kuna wea museo nukuona KATISYA ni watangaza live member wa chama cha Wiper na ndabitha endi niwaze we ongamite kati nukuona siamata sila isangia kwanza mwekanelenge mutilikanga nthini wa mbunge ya county nisisangia nundu governor ula wingaliko ya executive na aishimiwa ala mbunge utakaondi ya masaku twi 60 kilomwe pauto komanete andu ma siasa either ukite ta mwene kanosa kwetu ni chama so at some point ni wethia siama sia kisiasa ile itutumite saingi no kuko ogethia ni menda kwitha na kwoko onenda maye kumila nesa but you nibona akisya mundu wa mina kumanya nundu matuko kenda ile nende mamukie siasa sidala lakini no twase twambio sikyo kakomabo iyo pandwe you ni vulso nundu ila tunathio ka ve maundu twathae nende governor ve maundu ala wathie mwenendi so oyu ulo kwenda ya kutwika ngombo ya chama na tia ila wasia we wenda kufocus with mwenendi ula wa kutumia ni wapiki wa esien ti kuona ni akana nuko kita chama chako so kiuni cho siama sia elo manya atuiba thukania vinda ya kusinda na vinda ila ya bika ya kuthukuma mwenene lakini sio alright nizangia siasa siko sawa kufanya kuliko bandu bwana Keluma tutumio zitwezi mheshimiwa Keluma tuyozelelo buka byo amine yulo wa isiama kuliko bandu nukuona walikito tena chama ndino wa mbunge ya kaunti ya Kitui nukuona ndino wa mbunge situ nondo kwao ikuangalekanyo governor ni wa chama fulani ma MCA one ma chama fulani nukuona kindu kiu cha MCA kwitha memasi ya maino na mwangi memasi ya maino kitonya kwithia kisukumia muno iyo mutilikangano ndino wa mbunge nondo mutilikano niwo weta mathina ila kwatilikanwa no enendi makosa maendeleo nondo kwendero kwi smooth makwatianie maendeleo enendi ni motho kumaneza ndo vainite indi matilikana pai maendeleo maiso kwatikana kwa woni wako mheshimiwa Keluma kwa woni wako siama ni change ya muno katika utilikano wa mbunge lakini mwelo manya kila kimutu tembunge ni chau kuthokuma mwene mbi na kwete maendeleo kula kwi mwene mbi kwenda kwasia county assembly yetu ya Kitui ni tunaisia kana ni tukuya mono masia mambi tukwata ne bamwe tuthukume ta assembly tuike ila 3 roles sia MCA katika our constitution ila ni oversight kurepresent MAITU na kusobya mayor ila binda governor watake position ya party na ambe ya kwikalata okukita MCS na wale mwa masiambwa na mkwambe ya kwikalata ta more revenge kana more fight back na ngusa nisio itianze ya
lakini chako ni kwasia atas bunge asakwe ma county seat sia makueni Kitui na Masako ni twiye mbe differences kana ideologies siasa ma tumanyakana mwene mbe atosakuye tuthi kume no anene MAITU ma governors mamanyakana assembly su yukie tuwembe kila mtu asikuwe namba imwe katika ward yake na tusakuwe tuli maasi ya matofauti nye independent na tui anomasi ya matofauti agenda yitu ni thukuma mwene mbe kwa tuye mbe our political differences na tu focus kwa thukuma mwene mbe. Okay. Yeah. Bwana Speaker, ndizi yoka kwaku nienda ndizi anawira kino kionene yulo abau inde nienda kwamba kwikisia kulyo yebano mono ino ni yaku ta speaker be ala ministers kana si ma county na so far county ya Masako na Makueni mavikita kueta mo Kitui bado ni kwatia mheshimiwa Malombe no kwisotanga samake inde kuyala maendo manai hii process inosia kupetukithia CEC nondo speaker together chairman wa committee ile ya appointment ile kukalandi na CEC asuma nubiwe ogeza ile anemekata ni mwama kule makulio mwezi wa table report then wa mbunge nondo wibana we speaker na nondo niwe chairman okesa kukalandi na aya kuyala mokulia mitra tala niba ni chao chele kwatiwa okesa ithia ni mabitu kithiona kwa mituki nikaenda Uthukumi wambi nondo kwao ini kwatia mheshimiwa twaso Kitui ngelekanya bala umite Malombe Uthukuma nala manaivo mheshimiwa wala naivo mheshimiwa Ngilo mitra tala ile kwitha ili hata nikaenda uzethia uyu ndo yuno wakati wa no abetu kithiwa na kingi no kuona kuselesia kutangaza CECs maku kutonya kwa dhothea maendeleo kulia kuendea undu mailite mheshimiwa Maweta sana sana mheshimiwa Kiluma ni wazia bunge kuendie tuwembe nini sababu wenyu mheshimiwa KAVYU ni tuwembe tuthei na anduma Masako anduma Kitui anduma county sionze magama kueni Masako are the best mwathi bala mbunge kuyu andu azume mathime the best bala mbunge wizo nakana uko nakana kaseo koi wakati wa school na okethia end teacher kana class teacher ndo kuongoza neza bisa kana kuna kabla loke mutiani mpyo yeah so I think nenda kwa kana we all we to must speak with we are very critical with the success kana Uthukumi museo wa mbunge utengemea pia utongwe museo wa speaker anie kwa ndo metuma county zito za Masako Kitui Makueni na county lingi mukaendea kutubo ya tama speaker tokwate mumo andokwea heshimiwa MAITU muto kwate koko uweze kwitha into Uthukuma nesa Uthukuma andu ma county zito nesa angozunge kulu ya ku ERASTUS nikana be bindo na iva vakethia vacuum kana ukosefu wa officers katika serikali because katika County Government Act before governor aza kwe ma CEC kana mawaziri angi alama nevo mende yo Uthukuma so yuona governor wetu wa Kitui ikwithi isino ende okumanzo ma minister make na we moya umwe no manzamba ebinda fulani kwa hiyo wanawena wamwe Uthukuma alama nevo kuyi bege ndijongamite Masako mwina kwatie nominees menyu to mwende ku maveti Makueni mena kwatie nominees mo to mwende ku maveti anitu Kitui pia tuina appointment committee kanila committee ya mbunge ithi aitongocho ni speaker kuikalanze na kusisia kana cabinet kana mawaziri yanga vana kwa malika ni maile ninge to ando meto mwene kile kiende katika national government tomo ni andu mengi Penina Malonza Dr. Alfred Mutua Musalia Mudavadi ya Murokomeni mwanze meendie kwa committee kuthi kuninga kuveti kana kuhula mokuli so maundozuma vetting na mede ya maundu maseo ni kwithia ERASTUS na andu MAITU asese MAITU ukwa ni andu ama Kenya maza kuwa serikali na andu ama zopata katiba wizi tene mwe mosumbe okela akwacha uone wa waziri wa kina
ono waziri wake na kuza kutha bema no maveti ona ouandikwa no wagutawa ni wangi ibinda rais mustaafu Daniel Moi ngaye yengo yake bantu basio badhayo wake ni waziri avutwa leloni bantu muzumbe ongamia nena asia ERASTUS NZOMO waziri wakwa wakewo kwanzia yuti waziri kutulika ndeleva wangamazi angali okuwa waziri I'm sorry na ukinyanze nangali yotongwa so ni maanizi hata sheria nisiekiwe ni katiba uweze kuthia serikali yasobo ni enenzi ithia musumbi aza kuwa ni enenzi ndo ningwe vinya wonze wakwaja woni waziri wakwa na waboko manake hapana vinyosu na andu mamwaila ulitimo kuona andu ma ithai ni bagu to KITUI andu ma KITUI wesila ma MCA mo ni mamothi pia ma participate katika kusa kwa mawaziri uweze kuthia yu governor hete masitwa masaku mwete wa masitwa ni governor wa Vinya masitwa moka mathikwa appointment committee speaker na kena timu yake appointment ekalenze masisi mo andoa ni qualified kwethia mawaziri qualification ni maundu mengi na pia mozija qualification ni mazizi ikwethia katiba kayasia we ithani waziri nethi mundu ese Uthukumi wa department isu alika kia maana pio ni chapter 6 ya katiba leadership and integrity mundu ni waile ni mutheu Uthukumi kupa katika Uthukumi wa serikali kuuzisha mbesa na andu moa ni ya mbesa na wakwata waziri akuthivala ale kutumia mbesa cia mwenenzi nesa umaanisia withia devolution yenda kutethia andu ndikambatethia ukitimu kuona enenzi kuzila heshimiwa mo methia katika process ya kumanza mawaziri na waziri appointment committee yethia mundu erota waziri ni qualified tutunga report isu kwa hii committee ilika into details ya qualification ya mundu ya mina yutwa hii report kwa mbunge yonze mbunge yonze yuthi yon debate report isu committee no yasie ERASTUS ndaile kutweka waziri mbunge yuthi kwaze kai to nyuma betia toni ERASTUS ni waile hizi ya process ndasa na katika mbunge andu no meta wakati katika meta public participation maoni ngumwanya wa kunene ya mawaziri yasu so hizi ya process iku engage andu onze na mbunge no yazi mawaziri ya metiwe 10 monze sawa na moto ya governor akwa appoint officially na governor omaile kithito kana mbunge kwazi mawaziri ya monze sawa governor twete hangi yolea kana mbunge kwazi mawaziri nyanya sawa eli sawa ikuya governor hanyanya wazoka appoint indi twete replacement yangeli tomazizie ngavana noete yaziwe ngeli ma replace kana hodungo hala akwaja iye muzizie nae tize inge ile ni process ya kuinvolve ando monze na process yake katiba uweza kuethea alama waziri mali kabala mali kama waziri makunikilo nesa ni enenze wesela akilishi mo ikuethea cabinet nzio ni mimi tumasio serikali Uthukumi nesa so process ya vetting kwa wanu wa kwa speaker nataka kwa speaker ni wakili na inaelewa meya onesa cabinet nzio ni tumasio serikali Uthukumi nesa wana mheshimiwa William Ruto ulato yenake omunzi naitu ese nito mutonga mubaya musumbe wito ndo wakoza kwa party leader wa KAVYU kwethia waziri nominee wa foreign affairs na koza kwa former deputy governor wa KITUI Penina Malonza kwethia cabinet nominee wa tourism na wildlife ndo tu ese kwa leo kito KITUI kwa game reserve mbingi atotoa moya mheshimiwa president mawaziri yano tukwa kana mbunge ni kumavetnesa tukwate cabinet nzio kuyo lo yuko kwa national government imyo zizi itumia 85% ya government budget ile kwa kaunti mtu wiza matiani 15% so yuto kwenda cabinet nzio na mboro madhiba lambunge ile ape ndo ba kwa nyuma saa kumeti yo mateazi makunikele ineza pate kwesupana mwekatuka rubber stamp na kwa kitu ito amwe tuna mheshimiwa Kiluma kana governor tumuite take your time na to izi governor Malombe ni mundu eze kukutikela zinuneza take your time
manza mawaziri masio na tuethia mea sio tukabitukithia tuethia mea thugu tukaleo bitukithia okay ni nguka kwa gwingi endi obo aminukana wono ngwenda twende na mheshimiwa KAVYU bo kwa kubitukithia mawaziri alama bikiana kunyumba no ni mo committee no mawisa yetu mbunge KAVYU no kuona ngaleko ya ala ainge nondo ndeno wa mbunge kwa ala inge na kwa ala nini kwa ngaleka ndeno wa county ya Masako ngaleko ya ala inge ni chama cha Wiper na watu sisi ya governor wa county ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wa chama cha Wiper nuko na mawaziri alama na nyuvue kethwa ve umwe kana eli matonya kwithiwa na mawe kume bandu matonya kana executive itonyo otumia ngale kwesu ya ala ingi ukesaithia ni masu kumeo na etha ni mundu ni muthuku na etha ni wale wa committee report ya table wabaya angale kwe ano ingi ni magwacia ye mundu no tumupita cia no kuona kiu kitonya kwithiwa ke yumire ndino wa county assembly situ no nasi no kitonyeke lakini kwao yukila nundu ona itu tunamonio TV ne masomwa ni governor witu wa Vinyandeti na ndidonya kwasia nimeolewa kana majeti kilwa nundu tuineso kwata mwanya wa kwikalandi namo na ngiki onde toilasia neno ni mheshimiwa speaker wa KITUI ni tuinda nebuso na mwanya wa kumakunikila na nundu ni twese governor witu wa Vinyandeti na meama kwenda kwikanesa na kuona Masaku isonga nambe niwe kwatyo wako kana andwala wa pointie no nominate te kuka kukomana na elanzama ya kumakunikila ni andu meno twika na ni matonya kutoa Masaku nambe na I think ni twendo na chumo kiki no twenda nebuso ya kumakunikila na tunena ni namo na twethia na andu matonya na ni mailite na ni meet all the requirement county ya Masaku bunge ila yevo twe miongo thandatu ni kwatia nunonie binda ila tunaino nyumbani wa speaker kuyainda na issue ya chama twasisi mundu la musio mudonyo kwatania mbunge ya county ya Masaku na twa masianisia speaker wala twinake akwata kula miongo ena nemwe yolwa miongo thandatu na ni kwatia county ya Masaku Kenya nzima no ithio tunethiwe twi unique ithio twina speaker wa mundu muka na twasise twasa kila kisio na twikwatia au governor nundu ithio twina kielelo kimwe cha kukwata na executive county assembly kila amwe mathukumite wiyolawo tutethese our governor adeliver kwa andu ma Masaku na itu we make sure andu imatia mea ondu violate usunogo assignment ila nene twinayo so oyu kwasya either makavita kana kukoka kwitha na influence nundu onewa ipa wasisya alanyuve matiani wa vanini na chama cha maendeleo chapter nundu ni 16 na itu tu 12 so issue ya masabu machama timuno na ndi kwatia governor la twinake 1 ni muki wa ngai na ni wese nesa palo kwenda Masaku yiki so ndi kuona tola asimithia andu ma Masaku kwa kindu kithuku alright asante bwana Kiluma tuwabunge waya ma ministers nondo nengi serikali sia county 20 ciende na kwibanga ni kendo isethia ni mambe sia na ni Masaku ma minister mona matwa icio Uthukumi ingunenga nongelekanyo sia county ya Meru beonge wina na ikawe sia kana MCAs meti mbesa ni kendo isethia ni mabe tukithia CECs MCAs ya mali ana na kiuma sia isu nonzeke no sino bongo no kona MCAs tamatonya kwitha na mama yo thothe utongo imuthuku ndini wa mbunge kethi wa kwangelekanyo MCAs ni matonyo na kwetia mbesa ni kendo isethia ni mabe tukithia ma minister ma governor ni kwatia siasa sikiko kingi na sia mundu maingi
na MCS ma meru ni maleani na kuwa kana ni manenda KINENGO ibaki ni kana mathukume wala MAITU mathukume wa kukunikila na kupitukithia ma ministers ma county ngwenda kwasia wakulia kana MCS no ichangie kana no siete differences katika the assembly executive at a point no siete ila governor matakuwa na MCS na manzi yangu sanisio ni betha muthemba wa kau between the two arms of government katika county the executive na the assembly twisikana assembly ilide when speaker auto then sena clerk ni kana maran sindo ila si katika muvea wa assembly na executive ya lead wani the governor deputy wake na ma ministers make on them ale when the two arms sele kuona definitely better na ngusa nisio lakini ndikona ma MCS masakuwe madhimbunge mathukume NMB mena musala wona allowance sio mambe ya kwasia manengo mbesa ni kana mathukume wala manenge ta mathukume kuni kwatia isu sia mero nongewa ndiko kunenga nongeleka ndi mana ale ani lazio ku atetozi ya MCS maile kwitha mayo mayetikela kindu ja murembo so nakikoka chaile koka ni kwitha MCS is a kweto sithukume anduma worila sumete na we are war nosu mothukuma kuuba ile kwitha mwanya ona wiva wa makwasia tweke 1 2 nekana tweke 3 4 tweke yo asante na indi atongwe nenda twambe uzie nake mwene nde ya siata na indi mwendo musia nindini wa kilungu cha Ikumbi ya siasa tuivana atongo yetu na speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui mheshimiwa KELVIN KINENGO KATISYA tuinake mheshimiwa KAVYU Francis ulani MCA wa KINANIE MATHATANI nende tuinake mheshimiwa Benjamin MULANDI kana keluma MCA wa MUTONGUNI ni kaunti ya Kitui na indi na kuti siku ya siata twende nonena ni yulo Uthukumi wa kaunti na indi tuinene yulo Uthukumi wa kaunti likana ene kuombea siasa na siasa siandeni ku itina wasoma matonde maku na kwasa simu siaku nondo ngwasa simu kuambio kuna simu ningwetha twisi wakaingi tunene wa maundu meano ndu na makaunti na twelika ndeni wa uteti nondo muthenyani wa mundi mheshimiwa Ruto kukwitwa kamba na nonginya tukanene ya maundu ele atatu alawethi wa ainene nonginya tukamatinia ku luma vame tambo ya Mutongo TV na Mutongo FM ndilika na kuombea siasa imwe kwa imwe Mutongo TV na Mutongo FM na namba kulwa ni kana Mutongo TV kwa oyu yendeni wa Zuku walama na kulalia Mutongo TV ye Zuku oyu enda channel 36 yevo Mutongo TV Zuku channel 36 tavya monyanya ulawitha aitumia dish ya Zuku YouTube yevo kutoa na indi nipaso ongetu na kula kungi kwa ndoto kwa ta free to wear then wa mitandao tuwe kwa ndeka tuambie na Facebook na natuambie na Facebook Mutongo TV na naku ya wapi kan then wa Facebook tuwe live na tuwe live kwa uti na ku share tumia ando ingi share we say there ni ando ingi ne maviki ana kwithwa mai viki ana kuona onena ni oyo na yu tuambie hapa Facebook ya Mutongo TV nienda kuambia kwa Samson Musyoka ERASTUS niona umundi utweteiye atongo ye vai kuombeni congrats sana Samson Musyoka asante nake uno asiati ova machako stone tuiva mwevyo na mutavya wavinya au mawaipa 2027 MC ndeto vendeto wanena Eric Mbarikiwa bezetu kuonene yake umundi ni kwa hapa ni maundu maingi Kitui na yu oseo mheshimiwa Katisya ovo na mheshimiwa ni kwate wewe keluma wewe ne we speaker aikotalawe gavana kaloku kueta mabosi make Erasti George acha pamoja bwana ERASTUS kedi ya MCA Benjamin MULANDI keluma utumani wa kunwa vika tuivamande ni kuombea siasa ngalekosia Kavaliani mewane Kitui County ni mundu wetu wapita Kavindu tuke kwa mundu kwetu wa Cosmas Ndoli ndambuki asia tuned from Barcelona Spain ni movia munonga lekosia Barcelona and then evyo Mutongo
tuendania vamwe Sami Kioko. Okay, pamoja bwana Erastus Kethia KELVIN KINENGO KATISYA sana na ondumwe na MC aswangi ozini chalo amazikini ona ndo ingi bama mutumia ngethi kana mbosisi alamende no sangia pia unairanya witwa muthenyani wo mondi. Rob Mbova Asia counties should work with the national government and seek support from donors. Nituko nene yulwa ingwatani ya county na serikali ilanene. Tuke kwake mundu nuitwa John Mulandi mulumba ya serasa sikede atongo ya suonde vamwe na mheshimiwa wako Francis KAVYU. Okay, KAVYU kisu ya maendeleo we haya pamoja kawa sukari ngelese atongo ya suna enzangu nye Honorable Patrick Muthiane kiye mutongo ipatu wa mwani sana nienda umatavya mathukume na mekese uvua Kalonzo our next prezo na muitavya Kinengo amandi His Excellency Kalonzo. Okay, ni oba KINANIE vandu veta wa Kimongo phase 1 mutongo KAVYU ni tuone temeko maki ku KINANIE MATHATANI kibindio kaesi. Tuke kwake mundu unuitwa Samson Musyoka speaker usu Asia maile kwethi wa neutral vate kwendesya ngaliko imwe ya chama cha kiuteti indi tiondo wela isi nduema kutunga makangaliko ya chama chako usu achona ondosu nake mundu kwitwa o Samson usunwe akulete Erastus kule MCAs asu na speaker kwa ndaya mathimbunge makanene yuluwa ondo meku kitana nanza na yuwa ukamba tumine ndeko nituka tunene kiu MCAs ondo nyonde mu yatongoi mwe wamunena nisekiu ondo mutonya kwetana enendi niende no soma motumani ma Facebook tumotumani kwiselava u Facebook Mutongo TV na page ya ERASTUS kithuku wa NZOMO ngosoma. Mudhoka moya yase what happened today was a mockery to the Kamba leaders from the DP to the president. Oswe oniu Asia yizeke la kiende yekitui iya ni chalo Erastus kipindi kisawa indi have message to Wiper Party leader Kalonzo Musyoka if you truly loves this community Uthukumi na William Ruto na serikali yake na Kalonzo ayeyumbania atuike munini wa Ruto 2027 nituka tunene kiu Ruto omonde ekitui ni wase kanani manako manina Kalonzo ya Kalonzo Uthukumi mu serikali ni Kalonzo amya amboya kabaini nenda kwa mbota tangalo kwa wengi nende Ruto azia we tayari kuthukuma na mheshimiwa Kalonzo ndezi asisi ingiri methi to mayasi Kalonzo kalolei angi maimwe kwatiania na mheshimiwa Ruto ni kwatiki Ruto ni wasongea kwi umundi Erastus nengwiwa muyonondo mbunge ya KITUI ikwatiwe ni youth kethia mulandi muno tusomete na ke secondary imwe Tobias Muthui. Oziasewa muyonondo mayouth ni mambiye kumilia kana kumela ngelese KAVYU muno woni mutongo na nusu Erastus wa vinya athambalele na athi Kenya nyene meta Kenya kwanza ti uandika 2027 akasi kula sia masako madu Emmanuel nenda nungine manene ayolwa kila mheshimiwa wa vinya ndeti wanene nenda na mino soma motumani nenda tuambele ba ndo ngona ndo ingi maendeleo kinene ya muno kethia kiluma MCA wakwa na wimwe alume vautwenda gwatani onekana tuthukumwe nesa ngole kimwene naende wa muthiangaliko yino ya Facebook nikenda ni YouTube onweta wa Steven Charles Steven kethia KAVYU muno ni main switch mulolongo twindu. Okay, usine kwatia ni monana yasia ni okethia muno tuke vano ende yu then wa YouTube ngwe ni Mutongo TV Stock FM official Erastus kule KATISYA kana kila wetangula ukweka National Assembly ni right na tawi lawyer is prime CS legible in our constitution nakasio kaingia kasi and what is his take on Wetangula's ruling mheshimiwa andike kuli Yesu nuke saidi awesongia mosiasi osu Sara Kilonzo embia Erastus ngeze si wakili muno na we mwe atumukweti muno tumukweti muno KITUI county assembly ni movia muno Sara Kilonzo na ile nuke takwaza simu mituki bahati kuneta zindo mituki kwa mbeo kona simu yu kanini ambeo amboba nesi simu siano ndo 5 Joshua Mwilo 015 ya Erastus ngedesi atongo yasu muno Benjamin Mulandi was my classmate at Kenyatta University. KELVIN KATISYA is the best speaker in Kenya from Joshua Nzombe. KATISYA is best speaker
Kana ina Kalonzo kale YouTube ama ndekura zia 2027 ni kwa ndio ndawa wazia kale opposition Sara Kilonzo heza kuandika kale YouTube na ide nenda kwaza simu okwame tukina netele simu nendo sisi angale kwa ya ile itetuke enda imwe itano na ambe otumani mukuvingwe ababa indebi otumani ondo kwenda boro otumani wena uima otumani otewa numano va Mutongo TV na niona poto ya kwa bandi zienda kwamba kuete mawegu kuuka nini nengelele simu itano okay nende no bingwa nende no bingwa be mundu kumbea ngethesie atongo ya simu no na oima kulia kana nime Uthukuma neso ndo bailite na magavana kana meamba kuifanya Uthukuma emwe na indi itina mayambi ya kuete kiko ndeni wa kaunti situ nenga simu hiyo twena simu kanini Ruto aache kutuchezea mambo na Kalonzo hatutaki kufanya kazi naye. Hello Mutongo TV. Mutongo. Hello. Hello. Tuenena nao. Mwenena ndani. Karibu. Tamu sina wilo vile kine kangi ni akipi. Kiwango enda kukuli na ati. Kaundi si tu pia sana ya kwa akipi kani menene pia kwa. Iti tutino wakalukua meseo kanifia nisikutoa tuzio kwa malelo kutapate wajigu na mikile ya stima. Yes. Well, mimi isuwa nola meonengwa matafu biara tondu igeni tewa kupeka lelo ni tutino masina mapona ndina mwakwata jigu nundu kuenda kilomita tambao na ndiche kigo lelo zio ndikandini wano kangale ya kuti hapo. Asante nosuongewa. Aya tuge simu ya Keli. Hello Mutongo. Nena nao. Yongelanga wasia. Nyali talongo lufika no kwewa. No kwa sababu ni akira kwa nini leo na tuago. Ni wasemba iki credit nesa ni wathere loswi aya tuke kuongi. Hello Mutongo. Hello wati data neza biyo toyo ndoma nati ndanesa karibu ekombene kambonge ya tongo yazima itumono mwakethwa na njoni MULANDI kikuma kundugita makuweni kwa kaidi kwa agena maki aya karibu yue ini ndo ujangi akaondoka mna bane baba ngaka ngo yazini na makanene nesa yulwa katamuka wabinya wane nundu wabinya kanduguana na newe zine tutamugamba nyeka no nundu Nasanya mbe yanzukumya kwa Ruto ingi of which dona na kubanga takamba to komindi mundu tulo ita TV ni Kalonzo na gene tuona evangite no wa evangite atu ka support Ruto 2027 kuba la wono ni zema kwa tayari bocha tongo jasima itu manzo umwe mane na winya ku munuko ndakanango kamba tena Itubara na gela kini ane na tongo ine ane na kuwere 2027 nunu tondonga na Kalonzo sawa John mbiki kuma kaiti aya okay asante aya tuke simu ya katatu naenda simu itano simu itano number 3 ni nani? Hello Mutongo. Hello mna joka ingi karibu kumanyali Munyoke kumanyali oh nyali okay yes ndio kwa speaker ndio na baba somo la beno ngina ko ni twangu kwa na rotonga kuona kwa kama kwa hapa alafu ndio mmoja jati wata zika ndagaze kwa Mutongo yitu Kalonzo intimidate nani alo Mutongo kwa yitu ndio kwa kufika ndio kwake okay yeah asante ayatose simu yakana nienda simu ile ne mine kale kwa ya simu ambona no wasembozo wako na simu ila na credit. Hello Mutongo tose onge. Hello Mutongo ni nena nao nena kamwana mwa bona za kwende boda yes kamwana karibu
Ngeko KELVIN KINENGO. Mwaketheka. Na judu mama ni mwene. Aha. Ini yangu ni KELVIN. Kana nando na nija manjani dola wana moba. Aha, ngewa ya security OSSA. Ya Somali ije MAITU kwa muno kando wana baba yogi juke ndika na imuno. Okay. Aya, asante. Aya, okay, nimuvea tuanze simu ya muthia kanini. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Karibu. Ndo nena Kilonzo wa muzindiki madlegene kidiokoi. Yuko ya wabina ndeti ngava na witu tunamukoni yekula mbinge. Nedai kutuko mato kumalu na luto lakini ndakezo kutia mutongo ya wipa. Onaka ikuno ngona ni wamberi yote manzi yani weka zete muno wabina lakini yani Kalonzo ndai okeza no unena nya. Okay. Aya, asante. Naendi nini zesi muni mbingi mo tupani ni maingi masana mo MAITU ni manini Amond ni maingi mo mheshimiwa speaker ni wewe nende na nima kule makule maingi naendi aingi ninaona nima kwenda kuthamba lelo kana kila kieki kama muthenya omondi otwende na kunena ngewasi tuzi ya county kwelo Uthukumi wa county vaya county ni KITUI omondi wesongia makulio ala wa kulio kwa mitukini kenda na kwani ukule yako ine kenda okwatanisi amwe kana kwa vamwe mheshimiwa Wavinya kabina kalawa ni withi twaya yase no kuthukuma na mheshimiwa Ruto na nucio ndongo isi thukuma vamwe ende makwate maendeleo ndio monde veke ndo wanena na kamba ingo tondo wewe simuni ndo wewe ndene wa SMS wesa ithia nita machosa nitokwendekethia mheshimiwa Ruto ende no kwatwa mbao ndo Wavinya ni wacakana ni watabia mheshimiwa Ruto wathukuma nesa kana twathukuma nesa kwa vamwe tukaugwa no tukukwate mbao 2027 kwa ndo kendo kyuma akelo mheshimiwa Wavinya no witha endete nzia nesu alike Kenya kwanza na aitia mutongo wa wipa Kalonzo musio kana olo mukwati kwa ivinda yasa ni mube muno ERASTUS kiambembeke no zengethisia ala edukesia na sesia mangethia kwa simu na kwa Facebook na YouTube ina ketheka na kunona mukethia na ngwasia ni mubeano ndo that engagement na kwiwo ndo enenzi makwena mamanya na ngwasia omonze uwaweta na enenzi mengi ni monie kana twi na musumbe wito kula KITUI ni ukie kuthethea ko na kutonga mubea na KITUI itambi yake akana ila yethitra kwa sia no kuthikila county na kuthia na mboya ya kutonga mubea azuo ithe twi namba inya katika program yake naoka twathetha nake atonge ngai mubea naweza kuthia twimwe na kwa kweli kwi na tongo yengi umwe gavana wetu wa KITUI ona gavana wa KAVYU bano excellency Wavinya okuo kwa gavana wa Makueni okuo nominees MAITU ma cabinet penina na governor Mutua Mayo na ando ingi mengi ona deputy president na wona kona onethuke isi kutha no isi onethia no speaker no onethuke zio siasa kutha mbunge yakwa withi ya siasa nzi siasa ando ama mbunge maana kao na yuta speaker no onethuke ja siasa nesa no onethuke isi kwa pakube uneni wa gavana Wavinya nanye gavana Wavinya ni mwesi opinda yasa ni munenge nda ya muno lakini nye kila kinze ngisie otamu Kenya wa kawaida ndiye siwo ekie kwetuma kana mheshimiwa Kalonzo musakano mutumie kiundise igwetha twi KITUI na gavana Malombe niwe gavana wa KITUI na ni gavana wa Wiper na expect ya ukethia party leader wakwa wa Wiper ukethia be utumani akwenda ubikia president bau wala kwethia atumie governor wa KITUI ambaye ni Dr. Julius Makau Malombe so ona education zuna siya zuma makule zuma na right okuli kwa kweli wo gavana wa Wavinya egi otumwa ni mheshimiwa Kalonzo kana we atumie igwethia kusema loko kurenta na siasa ukethia hata na wetange wezusia kuweta mheshimiwa Kalonzo Musyoka ona kao mwingi tu wewe ukwezela sana sana wewe kwenda deputy president we muzumbe azongeye
on diplomatic hazina manzie mheshimiwa Kalonzo na ambeata no kuna kwa usaidizi wingi lakini munini wa Muzumbe abuye mheshimiwa Kalonzo amuzioka wazi naweza kwethia nye ni umwana akamba menge menewe muyo gwethia yu mwana wo au mwangwa kwa musi kiu andu mengi menewe muyo kusema lo kweli so you think not ukana kumanya wo governor mazagu egio kutumwa ikani wetumie okay na ethia we no kwenda kuthi wazi kwa zitikali no usio lakini wizi no usio ta kamba zikutha not oningwa ndaya na we neze Musumbe wito Dr. William Samoei Ruto no ninge ta kamba ndaya ukethia ati ninge ta kamba ndaya ndwithia anasa kwa Penina Malonza na Alfred Mutua kwithiwa ma cabinet minister make beke kingi niwe deputy president na nena na nikindu tolugwithia twi chonjo monota kamba ikwithia no kweli kwitha isi onamo ila monie leader wo former president Uhuru Kenyatta athi kombo mone mebangie na mathimbe ewa gavana wa Vinya na gavana Malombe mebange mutongo wenyu ite mwana mutongo wenyu no mwebange mutwa kweza kwitha kiu ni kubuthia munene witu openly na kiu tuyetekela na we Muzumbi ni zono kuthio kwa zwande betu wake kwitha kiu tuyetekela munene o kamba nani ngwenda ya weze kwitha ningi andu ndi mothuku manandaya onetha no tukwasia ithe tatongo ela nyuve heshimwa maitu me bano ito kwaza kana tukava kuma la serikali ibo ningwitha izime serikali ibo uko national government ime igaila county government mpesa no tuthukumana lakini kisiasa bisa ni maundu Uthukumi kisiasa tuende kwa ningo ndayo naitwa kuweza kwethia Muzumbi na unaotongoza mwitu mheshimiwa KAVYU na manza kula tutongoza mwitu kabola akwe ukuvumila na kwetela akwe yune tayari nokona kwaza ni muvea nokona so ethiki yuni kindu kizoza kwethia yu ikwethia okwo kwelo Muzumbi awetie ndana akwata kula nzio ila nenda ukamba nano kuzienda kulo nzio itukwenda tutongozonesa tuningo ndaya atongo iyonze ERASTUS ngumendukilia atongo ionze ma okambani alama nyube alama tema nyube maningo ndaya inde mutongo wote onoketha niwe mheshimiwa Kiluma uko umongo wa mbewa andu makundu wa moyo so ethiki kindu kiuna ethukisia zuna zisima weta kiu mena right ya kuweta kiu ikweza kwetha tiusio mundu owonze wakambani ubwito musi akumizo ngwabo kindu kiutikesio ota wetolo kweli wesongia ni kwatibe kule ona kulwa no kazongi kwa mituki ina kule ko makulu ngwena zongi kwa mituki na kule kimene be mwethukesia akule kana wetangula no kuya kendo kesio kya kwazi no kuveti honorable Musalia Mudavadi ta prime cabinet secretary nyendo nya kwaza tawakili katiba ka Kenya kaninga naye cabinet secretary miongole na ile between 14 and 22 na president wito Dr. William Samoei Ruto na ninga ni mazito ma cabinet secretaries 22 na Musumbi noethewa na power ya kuvanga serikali yake kana kurestructure serikali yake akokela aketa mheshimiwa KAVYU waziri wa maundu makuu underground no kuona kwa waziri wa bottom up no amwetio no kuona kana akweta mheshimiwa Kiluma waziri wa Hustle Nation onithani zitogipa Muzumbi ena uthei wa restructure serikali yake no meninge onithani zitogipa bora ila department sionze sia serikali hizi asisu so honorable Musalia Mudavadi no waziri tumawaziri alangi lakini role yake yani wea wake yu Muzumbi etie ofisi wake prime cabinet secretary ndana amweta prime minister amwetie prime so niwe weni cabinet secretary but otalangi nda amweta prime angi mayukito cabinet secretary ena right ya kustructure serikali yake mundu wa kwenda na kila honorable Musalia anendie vetting we ana vetiwa tawaziri walikata waziri yu Muzumbi niwe na power ya kwasia we tawaziri we waku ni uno kana ukonga miano ange uko na matiyangi aveti we tawaziri hindi president
aninga nelaitwa executive order kana mweyao munene wa musumbi na asia we Matiang'i niwe ongamie mawaziri langi na president witu Dr. William Ruto kuba pai mathina ibu kusemulo kweli kisheria be mathina na kila kiengwasia katika Uthukumi wa serikali anaenda kuatakika be mwethukesia awetakiu county government na national government no mathukuma hemo. Yes. Na number 2 kana county government ithukumeneza county assembly na county executive no mathukuma hemo. Ndio maanizia umwe atuike ngombo ya ulongi kana zikuza eka unulongi akwenda. Ithi kitu kitwi tuneye governor witu Dr. Julius Makoma Lombe na muye governor tukwate koko ni tukwate koko nipe nikupe nyenge ni kunyegezana weza kwitha ningi ithi tuthukuma we witu assembly na kuthukuma wa ta governor weza kuthita thukumando maitu ila twa ndo bano bamba serikali muthukumwa aithukumika sindu zioka zino nzogu weza kwitha tuzize na metho manzi ni tuzize ndo kwitha zo ERASTUS no kanzia kuna biashara na kibeti kyako kwitha zindu ingi onaitha bembeza zikiyo bando kando ukagilazia ukuze kwitha biashara zo yende nai so ivano tuzize ni metho kwa metho tumwe ngava mbaje ite yukie mbeza hizi thiba ithi ape mbeza cia kiwaka cia green deep kuthi mutonguni situ kumondo ondo kwa ile so I think kindu kiu ni kindu kisio na kile kya mwizo ERASTUS kani minukeli NNZ MAITU please be kindu kitwa public participation na kika wa kila wote mwekanzi kuthi musumbua mheshimiwa wanyu KAVYU bano na kilima bala mumu ya twete kina twete kelelo twete sibitali mwithiana mwanya wa kuandika sindu isu katika kila kitawa county integrated development plan CIDP na msho kwa mheshimiwa ni mweka na uyu nizo yunga vanazi mengi amalikie ni maosobe CIDP sio muthi mwandike project yenyu sionze ila mukwenda na yu mwandika sionze ila mukwenda mukaya mheshimiwa wenyu mheshimiwa Kiluma itoandikie dispensary abana biwate lakini weze mwalia kuandika zindu izu wanamwa mukasa mheshimiwa KAVYU sitaandikwa ngavana akakwe ko kendo kiki andikwa so NNZ MAITU please we very active nala mwe kala lobby kana masako mwe public participation ya wetu imuzi na pia ngutu be governors MAITU please involve yano yani diaspora kuno le mondo yakala nza wa account yake yani KITUI masako kwendeza polisi ya KITUI ukaiba ano mume mukuli makuli kwendeza polisi ya KITUI zikala lobby kana pesa kuzikala Mombasa please executive onedha mwena manifesto zienya ushua wavinya na manifesto yake ngava na malobana na manifesto yake ndokaandika manifesto yako kwa CIDP please governor dhiba la bene konya mwenende umukolie toendakio na mbunge pia ni aningwe vinya ngava na hete proposal yake MCS pia moningo mwanya wa kweka public participation yenyu muthi mukule NNZ mwandakiao sindu zenyu zenzi ande konesa with kindu kete katika mitela dala ya serikali yondo kiekwa so mwanenzi ena vinya mwanene muno kwa kwazia nendaki na kwekwa ni muvya muno mheshimiwa speaker mheshimiwa KAVYU ene ndengi ni metha mayenda tunene muno na useithia no twakinania kwa kindi ni kila chaende yo mundi muno kiucha ndeto cia mheshimiwa wa vinya ndeti ni siethe wa siete letwa joto kana ivyo vijinge muno katikati wa metho ma ene na kisiasa inge ma kisiasa kende ni muno menda kuona mheshimiwa wa vinya no to kwendekethia muno mheshimiwa Ruto kwa woni wa kuona mheshimiwa wa vinya kila wane no mundi nikeli tonenwa cha thine takiu mheshimiwa KATISYA no kwaza kethe wano otumani wa mheshimiwa party leader wa Wiper wela kwitha wezela kula kwi governor wa governor Malombe indi governor wa vinya maybe ndana mbosonga kiu inge keja musalia mudavadia I think President Ruto anamwa point here kanda no likenes likale la yumia we mundu weta warafa tuju cabinet without portfolio yes so no alama sieto so ondo tuju wa point yetu ebinda yu I think no the same criteria musumbe ne wenda anengeto mwanyosu wa ku exercise na mwesu yeta wa executive order together no create docket
akinetithia ndana blot ila cabinet yake. Kila kingi kicha whether governor witu ni tumitwe Kalonzo kana nde mutume nde ndo kilikilela muno ndo nde se protocol ndeni wa waipondo yenda. But I think issue ya governor witu wa county ya Masaku to very clear ati oya la yambe kwa sia kana we ni kana mwekali wa Masaku akwate kila chake ready kuthukuma na serikali. Yes. Na ni kwatia mwene ndiye na haki yake ya kuthata na kwiyelesya, lakini oyu ni tuali mundu kwisa kwambisya kwasia governor witu wa Masaku enda kuendekethia Ruto na we Kalonzo Musyoka ni wendo ngoya okamba no nane nienesa na we mwene enenya na nendo kunenge mfano wa Bevinda Elijah na aladha ni mambali memba undikameli maboya ayu wethia athania mambali mewa kuongelanga yuasya no etha ngayo wenyweto ateo mwegwa no etha nini na ile Elisha wokie abikewa wethia ondwe nundu ni wese ngai wake ondu we ane binya ndindi akukuna kelele mwingi na after mamina muka musumbe ab Yesebeli ni wendie kukitia ngai wa mbali na ewa kethosu ne wangai waguo no kweyo ukitia so whether bende to ineni we kana sina neno kana mundu itegemea ndo wele Dr. Stephen Kalonzo ni wese kwinenea na wenu na minionena nesa asia kana endo tongo esyo kava wa opposition na unless omusumbe kana serikali ya Kenya kwanza mayekwela kila mekwe the other day no mmanokia masia kana enda kwa check and that is what Dr. Stephen Kalonzo with it ndeka so kuote no tunene mawoni maitu na pia tambai no mpaka tukenda tu genuine naito tesa ilazie ndo sile tasio to favor ni woto support any leader kuthukuma nini nondo ndinaiwa ngayai ila Dr. Alfred Mutua na appointiwa Malonza no na appointiwa tunachosia tambai so ila governor wa Vinya Ndeti wasisitiza kanabe bata wa kuthukuma na serikali yolo ila ne yokwao yu yaile ku make sure sim nisiatha ya Makueni nisiatha ya Kitui ndo baile ndi kuona baile kwenda bena ngaya imbingi na 2027 yapika ona itu no we kwatyo wito na ni mboya yitu that ibinda je utamba ya mukamba tukenda tungametie musumbi izo nesyo mboya syako but oyu kwambesya kukita na kubwana toyasi atinganya no to kuendekeza Ruto I think kwa kidiomo cha Kisungu no nasi nila premature judgment so tunengo governor wa Vinya mwanya nikana ambo thukuma andu mama sako ya bikevinda yu ani kwatia ni mwana governor wa Vinya ni mwana siasa very mature mundu wa ukua ni kisebe atwetu na ni kwatia we mwene ona ithukuma ni wese ni governor munyube na chama cha Wiper na ndio kwatia kana ena kielelo cha kwisa kwenda na kibuthia wala kuipata leader Kalonzo tuo mheshimiwa Ruto kwa sinona kama ni na mheshimiwa Kalonzo amya tuthukume tukwatia ni muna na Ruto ebindani ya campaign ila batambuka age twino kamba kwa jumla ni wazi amona Kalonzo mwene ngumu manda atwaze obye serikali no betho na mwana wake na ende mheshimiwa Kalonzo Ruto ni umbele kana una muyiwe aye nyine ndawe kata nenda kwamba ikalangale kwe na ende watu ro muzisi ya thani welo le mheshimiwa Ruto ekindu ekinena ekito comic on the ni o aitheka ando maitana kino cha muthembozu ujozi hata ndeto isi ya kana sia mheshimiwa Ruto kumbola ni mana kwa na Kalonzo na amwewe nyene kalanga ngale kwe ofisani ni kwatia weta musumbe na pia ta mukenya enela tuita freedom of expression
na niwe na Dr. Stephen Kalonzo nimo matonya ku authenticate kana be bandu makoma na siasa mundu ni weta anything but kindu kilangu endo kashifu na kukemea muno. I think ni ndeto ila sineni we ni munini wa Musumbe Dr. Rigathi Gachagua tatongo ibe bata wa kunenga nendaya nundu ila wa umomwe witu enda ibothia mbaye ya mukamba kwela mokuria kidogo tu tia la yambe po ibinda jenge wo kiasi kula sia mukamba baigendo sieka na nekwatia need kuelewa na kumanya nesa kana ibinda ya siasa nina thelile na yu ni munini wa Musumbe wa nthi ya Kenya. So ni waile kutonia ta Kenya bata wa kuikalania na muo na ndaya kwa kila Mukenya kuthiolongi. So uneni ula wo nyabau wa Ruto we thitwa ineno ona thitia siasa na ni kwatia wondo wili mundu witha havingwite meo na kwitha ya cia no kuka etio manisha no nginya Kalonzo akoka nundu muvea wa Azimio oka ni mama nae makeli na kulingana nondo serikali ile maile kwinda no more official opposition mande ya Kenya na nienda ku encourage Dr. Stephen Kalonzo akwati balo kwete nondo etikila kusesengwa na okangali kweno ya serikali twithina kuthina kula tunathinie miaka 5 nundu wa kiko kila Raila wekie ali kila serikali momo weti na tuona bei ya kila kindu yambatite nundu bainae mundu wa ukulia serikali. So kwa oyu Dr. Stephen Kalonzo ni akwatie bau na twabika 2027 tukomba na tamba yetu twibange. Nilikuwa tunaamini mheshimiwa ninokita kwa ukiluma ende niona speaker yule kidogo tu mheshimiwa nani ataepevani akamba masia wala mutumea atonya kuona ilenzi ona kipezi kializa mwamba yulu kiza kuona yuko ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni mwanasiasa very experienced na ni mwanasiasa maundu mengi na ilo kona kondo wake ndeka ondo wake nundu wake we mweta mundu we abindisi ambaye yonze itethekata na muona akiliti uzi andu numona amundu akiliti makanza kumubuthia uko ukethia suo tungutibyo kweli ukethia suo tuokie twethonga serikalini tano wange mane ndi maluzi bela mabalo kama athikuithonga bate mubango weke tumana ningo nokona tayutu ngamitenga riu kana Musumbe zikuthani wako ata support yo kamba ukijuma kona atuningie ma cabinet secretary yani zino watu ongele wange na ma PS kutha no kwenda kusesenga kamba nokona yo kethe atwethongie kuku Musumbe ranga kwazi hai ya kamba ina mo pemana ni manzi andu wange serikalini so please no sio mheshimiwa Kalonzo Musyoka oningo ndaya na kinatoni kwete kitimwe ERASTUS azungu masia pride comes before a big fall munini wa Musumbe to muninga ndani munina Musumbe indi neka na kiburi na kubuthia atongo imo kamba life kuza kubuthia yani kibuthia openly kiutu vitikata atongo imo kamba mutongo witu nani ngwenda ya na ineze Musumbe na ndaya na mheshimiwa Kalonzo na akipia munini wa Musumbe na ninge atongo miro ndaya kiutu nike nani minena naku no waze kana Kalonzo mheshimiwa Kalonzo kilo kwikandeka kuondo wake eka kuondo ambai kwe mundu utonya kwitha ikulie etha mheshimiwa Kalonzo no kwetwa athukumena serikali la ibona no kulia no kuyambo mekwazia kuthukumana serikali tu thuku nikukwete maendeleo lembetani wakamba kwa alamo kule na Kalonzo na interest ya mukamba ketha no kulia thukumana serikali la ibo tunguzungie ERASTUS ukethe ya mheshimiwa Kalonzo ndete inizini wathiru zino mbingi muno no ithi athi ona minister akatho sinu mbingi no kethe woni we ndete wethe asembie akosa nukona lakini undu akwenda mukamba na kwenda kuzubia ndaye ya mukamba hazi hiye tuikozo na tamatanda na maratanda hazi nonga mangangari nukona weza kwithia ona Musumbe akuka okamba ezi we kuti kwa kuku na mwene tandwari manike kindu kana mokoni
amasesenge so kindu kuni kindu na medholeta akamba alama kona mali kiesere atitundi ke serikali ni ndu kadi sawa ukona muzumbe nezuwa azai ando monze ma Kenya ni make niwe muzumbe wa mheshimiwa Kalonzo niwe muzumbe wa Raila niwe muzumbe wa Uhuru nende madhe katika national katika utongoi kila mmoja kumgwe wake muzumbe kumgwe wake ta muzumbe mheshimiwa Kalonzo kumgwe tasaidia opposition na nye ndo nyakwasia with opposition tikendo atikidhuku ubwa opposition ya eke serikali nesa izo kumgwe muzio wona ndo mazima athukuma nesa na kana muzumbe ezo kuthaniwa ni wa kwata support ya ndo ma opposition kuzo no ameka nesa athukuma zaidi muno kwa thikizo moyu ERASTUS na Kakamega kondo kuti kwake muno pio we former president Uhuru athukumie kuwa kwenda support yako ya ndo zima kakutolie tukunendu tukune tukimaweza kwethia ona muzumbe iweza kukokamba twamwe ngewa ya ngamele kuzumbwa ndo meto mutha asemba agete kiko nazuno weti na ngavana witu azina ndo kugia police stations everywhere na muzumbe jino kuninga na askari kwezi kuthia mapata maitu tanduma kitui mashughulikiwa yani lelu witu akibwezi mutomo mwingi ma compensation mehepwa kwezi kuthia mwe muzumbe bana no tupetizia akeka sembere so ikindu kiukia kia kwezi watongo maitu me united ndo nyakwazia alama kuona mane Kenya Kwanza ukamba na mali ka serikali ni meka wethiano mekunza gwithia ithio monzi na tongo imaitu na monzi ni motu siaisi kila mundu athu kumwe wake na inezi ando maitu mekwenda kumanya wewe ke serikali ni na wewe opposition mena kuthukuma alright na ende fair enough ni ndatuke malaba ya mheshimiwa Kiluma akili wa monoko evinda yaza kayune kwate obanini kidogo tu na genge ndio ngelelo kila bwana speaker waweta nikana ndene wa serikali no methukume na nzeile either wende ne kana ungamete kileone kila Dr. Stephen Kalonzo ungamete na mundu no sobe yake ndo kilobatite uendete ila Stephen Kalonzo okukila nakasi ababa yendete nesa panane baile kwikwa nesa uzune wendo na mukamba asya saa ingi no sio kwa nanzima na tweko sisi Kalonzo eweka Dr. Alfred Mutwa mevau Benina Malonza mevau so nundumo maybe nundu evinda na balama na yethi me serikali onamo madethe kukite ambaye ya mukamba vau na ke Dr. Stephen Kalonzo kwa opposition na ake ikwata nikana withie balasie ndo itaendete nesa ni waweta nundu na ni kwatia nudone na nuku kunowe ya nesa su so tweke otinda tumusukume na neziokelela na ndiasengi Kalonzo telanga ya atakoni lelo kitakukitiwa wamwene ni wese kwinene ya na wese ni chao kisio kwake na ni chao kisio kwa mbaye ya mukamba ni movia KAVYU na ende Kiluma itu kwa mwanani wako neze ne wethukicia tongo yasu ni wethukicia mwene ndi na ende o wesongea ende kana oyumia mawonyera na mabo ndio kulia be kindu kiuka byo waweta kana kuya tongo imenga ndokone yesu na kuyala mekwasia baya mukamba twenza wa serikali baya mukamba yendene wole ikudo ni no nginya Kalonzo akethi wanthini wa serikali nikenda baya mukamba ile serikali nundu watatoa sisia yenda bena nominees ta eli makumo kamba meka ndeni wa cabinet twina atongo ya nyuve mendeni wa Kenya Kwanza wende tweno ya mukamba kwetha serikali ni kondeto ya muthembo mo nundu asu mekuo yalama kwasia Kalonzo enza wa serikali oke serikali nikenda mukamba ile serikali no nginya Kalonzo wa musyoka mheshimiwa ndeni wa serikali la yivo nikenda mukamba tweke serikali ti lazima Kalonzo join forces na Ruto nikana mbaya mukamba etetheke mbaya mukamba pena kina muthama pena Alfred Mutonda daktari pena mwandu pa vinyandeti pena mwandu Monica Juma
Pena Malonza alame katika side ya serikali kana ya ruling party kwa for the sake of this country nondo wa kunengane ile ito oversight na nondo wa kwika nyamoito wa checks and balances ya government ni kwa chia Kalonzo Musyoka ni wa ile kwikala euleni kana SID la yobizani ni kana at least a control serikali ya Msumbe wito Ruto kwika mondo mayo na ngwenda kuasia ta kunima kura ma Kenya ta twiva koti katika nzeito ya Kenya twina aki yeito ya kuthukumwa ni serikali ya Ruto tutio pizani twina aki ya kwako balabala twina aki ya kuinzo ndoboi twina aki ya kuandikiwa andu maitu katika serikali ya Ruto kwa usongyo wakwa ni aiye ti lasma Daktari Stephen Kalonzo Musyoka atiye Azimio One Kenya Alliance alike serikali ni kana tukata maendeleo ngwenda kuasia serikali ya Daktari William Ruto ni kwenda a lot of checks and a balance a lot of checks katika Uthukumi wake nonie Raila join forces na Uhuru tuona maundu maendea na cost of living yangaya muno na wethe ya mwene nzimu kunwa kula walethi opio ni wabinyika muno pio ngwenda komenti undu wa some few things ya raise wani mukuni wa simu na ala katika YouTube na Facebook ni makitia undu wa za sana sana account situ sia Kitui Makueni na Masako nisi kombiletwe ninza undu wa kwikala kwena mwenyao mwingi mbweta huwa na kindo kima kireiziwe ila Musumba witu yatambukete Kitui Kaunti na ni wathanie kana one no kurelease leu okay kaunti ni sita tu ni kana andu maitu makakwata kindu na pia side sito sia the county government ya Kitui weleto supplementary budget na governor witu no twathite kana katika budget yesu ila okwete mbunge ni mitoke tubirokethie ithwe MCA sia Kitui ni kana ni ku factor in ondo wa kunyaikia leu kwa alama binyie ondo wa kunyaikia mbeu o twetele ngai atuise mbua ni kana twibetana na mwenyao uno wikwa oyu kino kingi cha kulwa nondo wa security kuya mubakani witu wa Tana River na Kitui County ni tuone ndakana vena a lot of insecurities and maitomo na maituri mathayo mo angi makosa maleo kola kwi aithi manga mele Musumbe no tabise ondosu omombe na ni waisie kana no kwa allocate mbesa katika mubea wa polisi atenganishe polisi na ubisi wake with the SC independent ni kana with the men na mbesa mbeanu sia kuthoa ngale sia kuthoa machineries na sia kwikiangale so mauta with the mathioka ni manenge mwene mbe osesei ola wailete ni kana mwene mbe nake atwaisie maundu ala wailo twaisia kwanza ndemina nenda pia kumania kiko kucha monini wa Musumbe koka kwa attack ola nondongo ito ya Okamba Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kaundeni ito ya Kitui kutwika neto kwenda Uthukumwa kwikwasia toke kuhuthiswa musikwito twina wendi wa kuthukuma na Musumbe witu Dr. William Ruto lakini kwina ndaya tuthukuma na ndaya withie ndaya ivo lakini nitwathukuma otimwe nundu waisia ona varanze kwitu serikali na motioko bena governor ula wivo na bena county assembly twikwasia twendo thukuma na governor time CS ni naitikana no isikana ni tuthukuma iwo kwemwe na governor witu Daktari Julius Malombe lakini bethe bena ndaye ya katika chao
uthukumi wa executive na assembly ila itongoesie ni mwana ia advocate KATISYA with at least governor no kumanyakana ve na body ya assembly na na wiola elo thukuma katika assembly amenengenda ya ni kana tu thukumetie body yake na yitu ni kana mwene mthi mukuni wa kura va ya mthi akabikie kutetheka. All right. Yes. Ni muvya muno mweshimiwa naende ni kwacha ninonenga o time nzeo ni gando zile ne wo myoneni wako naende atongwe twende na kuminukelelia na nenda tu iminukelelia ne muje ene ndiri mumetha mabosi mekumbia siasa twiba matebo nenge twekata bano no kuno nginya tukasisia imeasiata lakini enda okwame tukinigenda kwizethia ne twina songa muno enda kusisia motomani kwesela Facebook Mutongo TV na ndeni wa page ya kwa ERASTUS Kithuku NZOMO enda o like page ERASTUS Kithuku NZOMO Facebook na ndi Mutongo FM na YouTube ni Mutongo TV Stock FM official ile itatu kenda imwe 5 na ambaye otumani mukuve vaendevi na ndi lilikana nguje kana Mutongo TV ndeni wa Zuku channel 36 twevo Mutongo TV kwa ukenda vukwa mavisa makelemu wasya museo ilungu sielo kwa tata ikumbea siasa na ila ingesi onde ku ala muna kulalia Mutongo TV yuka Zuku ende YouTube ona twena mina chumwa kumatwalika ende YouTube tabia munana twendeni wa Zuku na ndeni wa Twitter neze ando inge neme okulia ikwani Twitter ama Twitter tweet ba ni @Mutongo TV KE @ERASTUS Kithuku na hashtag ni ikumbea siasa @Mutongo TV KE @ERASTUS Kithuku ku enda out ya tweet ya guvau na nengo sisia ni kwa shwa nengo sisia ndaminete yakana mbosoma mautomani o manini ba Facebook ni ona bena mautomani maingi ve mundu ukwitwa Harrison Maluki asia KINENGO KATISYA will be our Kamba kingpin one day. Mob love from Kivu Ward Mwingi Central neta wa Nzongo senior KATISYA tu kwa na we kingpin one day oila azi amen Fidelis Mwendo ya ERASTUS kedi atongo yasu alafu mwana yo kule etwa Fidelis Mwendo kulia hii ni Mwailu to kwasya enda opposition ndomu then at the same time anasema opposition wakuja wafanye kazi na yeye si hiyo ni double speaking haya tuke kwa mundu ukwasya hii Samson Musyoka governor wa Vinya ni hapo kumena Ruto undo unaisi na ayekana na Kalonzo Ruto Ruto anaminie Raila Mudavadi Wetangula na Gideon Moi Kiuteti na yuenda omina ngomba oyitu Kalonzo Musyoka nondo niwe ono tete ya mwene ndi serikali yake ya asianzia kwi ene umekuona Kalonzo adhinga lekwezia serikali minwa kisiasa kuyalama kuona kiundi ziwone wenye nevane ne motonyo komendio kiutwende na kumina pato pati ya ERASTUS leo prezo ametupaka mafuta eti amekuja kutushukuru juu ya kumpigia kura hiyo ilikuwa kutuchekelea juu watu kumvotia aya tuke kwa mundu unuitwa nendo sisi ya otomani ulanda na asoma mundu ulanda na asoma otomani wake kumutoa ERASTUS swali kwanza tutakaa nyuma ya Kalonzo juu ya umaskini naunga mkono wa Vinya Machakos tusonge mbele ERASTUS Ukambani viongozi ni wanafiki upatia Kalonzo kaheshima juu ya chama instead of maendeleo usiona amwema manenga ya Kalonzo ndaya nondo tundu wa maendeleo haya just Joshua Muhemi ERASTUS ngelesio honorable speaker and honorable Kelumatu na moyo nondo wa kwithwa na atongo ima muikamena mawoni kwete maendeo Kitui kedia mheshimiwa Osungi onake Kitui town twevamwe asanti kwani ERASTUS Manzo ameenda wapi leo ni jibu bwana fei neono kulete muno mheshimiwa Manzo mondende ko ndende ni Ikumbi twina atongo yangi naindi ovinda igi okete neto kwa manona yake batu eda na atongo yoke batokanga niyo kuma shabiki ba senator wa Makueni ala inge mwongola batu nena ke last Sunday twaina ke bai Ikumbi na mheshimiwa ambai na mheshimiwa ambai by the way ni mwamona mutabia wonito oyanesa muno mheshimiwa ambai la twaina ke bano ni wathanie kana
ndekoma nginya aikithi ngoya insecurity bana ngamile nisia umala na chumwane kiu kusema kweli nimuonete ekite githito muno mheshimiwa ambaye kudo sana unene thana yako KBC ningumu unewe thana ake aya mutabiende nondo ila twaina ke bai kumbene na ni watu kulilithie ta nomba cia mauvo tubigie na kwa nje obozu na niwo twegie mheshimiwa ambaye nitumantha na wachu mwaugite wese ithia ni twende na kunena Erastus Ndonga asia congratulations Kevin, I'm knowing you in a different, deeper perspective. You will go far, bro. Also to Erastus Ndonga from Kakomoti. Aya. Nake mundu wetu wa Cosmas Ndambuki. Raila akwatwa mbau. Raila akakwata mbau Kalonzo 2027. If not so, what's the point of remaining in opposition? Also, if he will support him and they fail again. Tio kava kulika serikali oyu vena mwana. Siniwoni wake. Tuke kwa mundu wetu wa Steve Mota. Erastus Kedi atongo ya suu muno. Swali kwa KAVYU. Kuna nduru za kuaminika ya kwamba mpaka saa hii kuna agents hawajawai lipwa mpaka leo, or they just signed themselves duties. Pia kuna tank uliahidi mchungaji pale Pioneer. What happened so far? Ni wati KAVYU no there wili kilela kiu wazai wene ndema yase kuna nduru za kuaminika no siwa KATISYA kisebe how you clear the air. Aya nendo somo otomani umwe wa Facebook nikenda no nesise YouTube na ndio sa simu oino sa simu itatu si ametoke. John Mudhui tuned in Ukunda. Salimia my MCA Keluma MUTONGUNI ward KINENGO KATISYA wa able speaker. Thanks for both your election. Please just my leaders. I have the following. Number 1, Modhamo ya Latani dams are almost dry now. Nza Nimbingi area ya Kangondi Kangolia Ovani Modhale kwa Mukuo na indi akaweto zindu mbinga ngeba u ni kwa tiosu enda maundu asu mathini kiwenga likoni isu YouTube wa Mutongo TV Stock FM official. Alfred Masai Erastus Stevie atongo yasu masalo chiena uitavia speaker kana DP atavize Kalonzo ukweli ozu eto Alfred Masai yasia gashagwa neni ukweli. Nicodemus Mulei yasia tukae ndani ya serikali tupate maendeleo. Ozu yasia upinzani no tulike serikalini. Sara Kalonzo anengwe ndaiya maundu asuma DP makuka kuneni ya Kalonzo na yomusi kwa ti usio na tuikuitikila wabinya nake esuvia muno undu unonena na indi mutua FX yasia miaka 20 vaikendo Kalonzo uteleti wakamba tuliki serikalini tukwate maendeleo na andu elima muthianga leko ya YouTube nikenda tuose simu itatu MC Carlos ngethese mulandi twasoma na kekesasi somea gezaze boys kwa wewe mutoi kathungika mutu yani national cake kwa Kalonzo akwate musumbe kwa mbai ikwate ka mutu 10 years more to opposition uzetwa Gerard Moli na ke Nicodemus Mulei ingia kasioka kasia Ruto ni hadi 2032 tuetele mpaka 2030 tuetela mpaka 2032 tulike serikalini akakulia ekolio na indi mondo wa muthia kabisa ndini wa YouTube tumanyozi kwa otavigiana kwa tumanine nona vano na indi wavinya ndena makosa nzuke yazi wavinya ndena makosa kanini nenga simu nenda usa simu sianono nenda usa simu si tayari aya nenge wambe teke elo Mutongoi aya kwa wazemba aya nengonge nendo sisi ya Twitter elo Mutongoi. Hello. Ninena nao. Nena na mimi kama ndo kuma Kinanie ward. Karibu sana. Winana na mimi kama ndo kuma Kinanie ward. Yete yakulu kana woni. Cha kwa ni woni. Nitunga muveno ndwanga ndwa MCA wa kwa KAVYU. Nondo nene mwene wa katika Mutongoi. Niweza na woni museo noneni museo na nitunewie moyo lona ndikile nondo uneni wake ni museo kelondo nisio kene tongengaba na wimuvea nondo wake loneni akata nuko support ila yego akeva te serikali ni totene bindeasa
na serikali ni Machakos Kaunti ni kupata kindu mbingi na moteli maingi. Okay. Ni asandi MCA wa kanondo wa kuona ndini wa Mutongo TV. Haya. Mandola wanena ni makiona ni mandani ngoya. Asante. Haya kwa manesa. Tuanze simu ingi ya Kelly na sasa na saita tu. Hello Mutongo. Hello. Hello. Ni neno nao. Bongelela wazi ndio kwewa. Nikia winena na ndio. Ambao bebe ya tongo jesime sio. Ema ketheka. Simu ya gweta ya mathina ongelanga wazi tafadhali. Ndio mwiwa tu. Haya. Hello Mutongo. Hello ERASTUS. Ni nena nao. Winena hapa Ngelani. Ngelani muya siata. Ngelani ni kusema Mutongo TV ni yote ni jitu. Asante. Kivindi tuge loele muno. Ni muvea. Yule ngete ya tongo yasu. Tongo ye mwakethwa. Andikyo kaende nasie. Yuke idia kamba. Ila tuweza ana ngolozi. Ndio na freje ile kilo uneni anga hapa na wabila. Ngona ogenda utweka takindu kitwe kito bitanitie. Na wewe neni yatagaba na Mutongo hii. Na ruto azia bainga wa opposition musumbe akila muntu. Yuka gaoga uno gaoga ogatikenda usolo bukateka teo yeta chama niona tamala diaga niona kita patema kozanga hapa noneka. Okay. Ni muvea muno. Asante. Haya. Ketha ni Ngelani. Aya tose simu ya muthia. Simu ya mwisho sasa. Hello Mutongo. Neza. Ni nena nao. Peter Mumina kumangala kwa sea Muthwani ward Mavoko. Karibu. Tubagene na KAVYU. Na nyekilangu kai. Ni tuba KAVYU. Ane na maida na mungu itumile yendo bio. No diaga lakini na ingetiba wazina No wanena lakini ni chama ndio mage. Ina nengi muntu ne tono nera ne wake nai. Okay. Nundu nengi cho kidila ne kuto. Ndio wengi wa kama na. Asante. Kwa ukatindo ne maita na mugoni tumile ye kila kendo. Aliko kete kuwa. Na kwa wewe ndio kwa kusoma tena kwa tezo media. Okay, kanini nitavena thina wawa ndio muonesha. Simu ya muzezi osuni pe ungi sawa ende. Hello Mutongo. Yes, ERASTUS. Unenena nao? Usiwa Peter. Yes, Peter. Nzia wakavengi. Karibu. Kuma wa mwingo wa ngutano wote. Kada jeke lumana kelia wa speaker na mtu mwazunge. Na nitabizi watu mwazunge ili katika ukamba na wake tuyi. Kila tenda manobe masisi manobe mafika bampunga na marumande kelokero kevu. Tunambuza bingu na wako area kwa keluma bana wezebu wezelebu kwa kiweri ya mombono kada kidioko. Na uzungu mukela ngaleko swingi. Okay. Aka je manobe nakatokuma ndio miradi ya menyeto. Adini watu mpawe akalima community ukaza kuza at least not give back to the society ukaza to ananga bazu kuza maika irrigation na kuza benefit for the papa you kuza matenda kaneta. Okay. Kukala kema kumeneza na mekana na mambo mengi na mambo kumeneza na ndio kwa takalanga no kumana ngikola maana bukumusho katika kalicho chambu. Ni makuwa. Thank you very much. Asante akanitunga milezimo bau enainde ni pole muno getha ndino za simu yaku ni simu ni mbingi muno ni muvea muno ni muya twivana ndo wenu lakini nondo wa masa ni mumbirikira tubike bungale kwa simu na motumani na ende kuya ndo aingina na soma motumani ni mwathie ni soma motumani on tionde indi okilangaliko weza hivi nina asisia kwa mituki ndini wa page ya kwa ERASTUS kithuku NZOMO ya Facebook mashabiki megumbia siasa metha muzu inde ba muno na hine mo matambwa ni mavikiana kwithwa maingulia niki na ERASTUS pole sana na indi kani mutambwe kwa mituki ve mundu wetu Nyongwe Benjamin
following Ikumbi live gedezeka se MULANDI sana ave mundu wa onwitwa Onesimus Kinyili asia pamoja ovake lile mulenyu Kaunti 017 isini makuene nondo uva Ikumbi ni votu manya ondo Kenya yendete kisiasa utongwe na maendeleo ni muteti mweso kuwe wa ndoti kilele mulenyu ni muvya muno kukwa mavaya Ikumbini niki munini wa musumbi ukwasia kana tito nenda kosa kuwa kwa ma PS ma ukamba ni Peter Chalo kuma kwa kolo kwa ndoro location na ende veki mheshimiwa Rigathi Onenie achakana manesa au vitu kana na musumbi yolwa keja kwa wa miana ya CS elembetani wakamba pia muzezi wa kwenda mana niki kwani Rigathi Norway na ngoya kana kwenda kamba uzine muzezi ukwenda kumana kiwe John Mudhuye tunde ni ukwenda please ERASTUS kuna text yangu hujasoma yote nilikuwa nadai kujua mambo na KITUI Public Board Service on recruitment on 1st 2nd 2022 I'm a victim of that event on weights and measures section ndiye kuelezea zongo ni speaker tiwa speaker kanene Mulandi ni kwa speaker no songesu na ende kwa metoki mundu ngivano nisomete automatic kwesela page ya kwa ERASTUS kithuku NZOMO ya Facebook and au like page na weni follow kena twende naonena ni ya tuko hapo na leo munguze Kalonzo kidogo Rose kuma mbione mwala ni kwa tietu anene akiwo kwenda na ende wa muthia tuiva mwengeze speaker KATISYA Josh Musau na ende Eric Kimwele mwingi taoni tuko locked alafu Ruto awachane na Kalonzo hazune asesia ni mawoni mo ni tunenga enda ya kila woni wa musesia mautumani ni maingi ndisoma onde nondo wa masano ndo nengi no twen Monday ni ukite yangi obika by the way na twina maondo angi maingi muno speaker okwame tuki no kasongia makule ala wewe wakulwa ni mwene ndi na ende wesongia nikenda tusubye masa pena kindu kya pending bids na wesa hivi kindu kiu no serikali ya umma kwa pending bids ingi alika ya umma pending bids kindu kuona kitonyo the nikiwato kesa hivi ngewa pending bids siyeko kabe onetha sibo zaidi ni sio langwa speaker kwa ile tutu imino kilela no be muno ERASTUS mbeke na mbeko zangethisia asiasia su edukesia na ketheka mube muno kwa kutokethia mube muno kwa Harrison Malogi nondwa kumbende amosio na haza no tuwe king pin muthenya umwe ningi dinaja amen na ngwazi ningi utongo nduma kwa ngai lakini ngwasia mokulu zuma makulu na siasa tumaito ni makulu masio normally ke bakwa siasa banini na maza ningi mengi no mawata masia muno makwazia mheshimiwa Kalonzo na like serikali nange makwazia wenende kulita mbai ne kwacho uzini uamuzi wake na kuyalame na right ya kutikilana nake angime na right ya kulea nake tuweta kiki anga bana vinya nye tamuno ni nanda mbiki muno kwa anga bana vinya no ko ingo na be bandu protocol itanatewa kuza kwethe yuke there muzumbe bamasaku na ke protocol sia siama kwethe ne watumiwe aninga ngethisia mheshimiwa Kalonzo amusioka kwethe mheshimiwa Kalonzo amusioka ni national leader ningizona oni othe ithela Kisumu sia itia no kamba yugoka so nyeni kita kwazia ke protocol ketha be utumani webo wala kwethe atumie ngavana wa KITUI Dr. Malombe ona kwethe atumie ta speaker wa KITUI so ibuve na maundu lakini be mundu akupata gavana wa Vinya kuthukuma na serikali na kwa ninge ndiye na ndo aboke mozumbe kwetha nwe mozumbe wito na ito ile kumuthokia niwe president pale kama ndo maziaza tukana ndo zimaneno abantu bangi so muthenya wa kanisa kini kwa kunozia zilikie kuza kuthia pengi zinalikaneza takakwa muno muthukiza kulia ba munina muzumbe izi we president aka ninga kamba kindu kweza no topija ukweli ndo manyake kingonde yake twethe akathewe no tubuthetio ningi kibuthetikecio no zio pia Akenya onze oteka kamba maningwe ndaya na muzumbe ni mubea nondo netha munini wa gudu wakuyenduka tuza kwema minister ndo amwethukisia na wakwata utaute muzeo tozundu kethukize muzumbe witu kwitha we muzumbe wa andu monze andu kate matomate masio tazu makwa ndo kanywe mu kamba ikuza kwitha kiutike ndo kisio na kutuika yu umie
kabila nini kana madu support kuni kindu kithuku waziza katiba ka Kenya musumbi they are symbol of national unity niwe aunganizia Kenya onze kukiukia muna musumbi kwa kweli unataka mundu akwazia Masai mtumeza kuita Masai azia musumbi atabizie mashima kalonzo kweli lakini kiukuza kweli no kibuthia lagi ngwaze be muthukizia kuli about Kitui County Public Service Board na ngwazia nyeta speaker ndinilikie ofisini no twende kusisia department sionze sia serikali sithukuma hata twende kusisia hii assembly thukuma hata hii executive thukuma hata na pia public service board tiai ni kala nzingi kana kaundenge ni kala okitwi na tuiwete ando maitu malalamika makwazi board yesu kwa vigani kuandikana vena ula uthei na uono kweli undu anumele kuandikwa kuzo kwena complaint bingi si anu makwazi ni makwito mbesa na mheshimiwa Kiluma kwetha tunakubano twati ya twethia kwena ma officer ma Kitui County Public Service Board makwetia andu mbesa na mamandika zitu tukavuta ikwetha mbunge ni arabinywa mwisho wa kuandika na kuvuta ikuza kwetha kuo kweli ithi ambodi ekiwe bano kanethukume andu ma Kenya sana andu ma Kitui nethukume kwa uguo na haki indi ati mundu aningana mbeza kana andikwe aiye kiu twetekela na inese ngavana igwetha tukathukuma naye closely tunanenie maundu azu ma Kitui County Public Service Board tukatia to make sure andu azu mathukuma kwanzelea ile tuikwenda kumanya maundu azu alikagia bizini hata no ithi alikia kwanzia chake twese indi mundu aliko bisini nathukume kwanzelea ile kiki ya pending bills na ngavana witu otusomea speech yake yetu abingwa mbunge taliki 14 muwe 10 ni wa wete ndikia pending bills twethe yetu ina more than 2 billion lakini wewe mwene katika supplementary budget kia 1.2 billion katika budget katu hivi kwetha no maana tubizo ni national treasury mewa no mwiba pending bills kanaweza kwetha ni mwanzi yako ningo mbele ya development so ngavana witu ithi ito mu support ni kwetha we contractor mheshimiwa KAVYU na mheshimiwa Kilomiko izionze no twenda ato kwazo bana imagine uthi vengi ukwaza loan na LPO wake lelo kana kuna contract na loan yezu izilika interest na woza loan uthukuma wena umina no kebombanda ya miaka 5 ukuza kuthia interest ile alikibu wanaenda profit yezo kwata ndebo kana vengi ukutapia kwa ndo mengi ma contract matavitwe mweyo wa serikali ni kana serikali ndika any procurement for term budget kutu kuelewa hii to pending bills hizi alikangia na wala mundu ekie makosa wakudha ni procurement officer wakudha ni waziri wa mbesa wakudha ni governor idabe makosa ekie sheria nemo atie ukudha serikali kusema kweli ERASTUS serikali ndika procurement for term pesa ukijimo kuona if mizi yetu ukwe mizi manzi kana uniwe contract kana elezo yume ukudha wena budget yajo imanzi yakwe ndomenda ama kuri allocate mbesa kwa maondo wangi mata ile so ni kindu kizoze kutha auditor aje mtu mimi unakuona kwitha kwithana pending bills ukuza kuthethia pembeza sia ita 1.2 billion kusema kweli pandu weze kutha ngava no malomna ngava na wavinya hakuka serikali aoke hanzi kuthukumenenzi imagine 1.2 billion we ERASTUS there's a bill siba pending bills akavhukumendi no kuona so nizi pending bills nisi mwezi utuma uthukumi wa account uthea muno exactly na kuza kuthia pia kwina so many projects itaminwa kuza kuthola ngava nevo labda project ilika ya kilazi kyobika nusu contract wewe mbezi yonze akiaminwa wanga bano kulika no ka gishikana project ni adala so yuthi tambunge itatamwa ni mine bunge ina wea monene muno wa kuthukuma we wona kwatia mbezi ya mwenenzi ithia project ni uma na twazia twaka dispensary ni milioni 5 milioni hizo 5 tusiatie katika MBQ kama tuketo marisiti twaziba sio mio thwe mbezi twatie piu pate kwanza compromise wizi kutha mbezi ya mwenenzi yatumika neza kutha counties mbingi na mangavana mengi kwa mfano ala mata yasio moka project ya milioni ile makwaji milioni 5
kuze kutha ingi ziyo ruto bendo maembe yesu kuze kutha ambe yesu sia tumeka naye sana kwa konzelele ko nyendo nyakwaza kana inesi ala tongo itukwatie ni atongo yasio sana MCA MCA tukwatie ERASTUS nyeta ko ni munini twina future KAVYU no na future bro bema no ningwe mundu wako ninge mbeza kuonge ati ule ku supervise kilazi neza igwe une na be mukune gula mbe kuto milka o kadhia muno anduka baluke milka muthukume neza uze kwithia une 2027 wenda kutwika MCA ingia kazi KAVYU twamusa kwa nda compromise na beziri ya ndweli mundu wako bakwita kwe ya mheshimiwa nakwato bai hana watu iko nai wezi wana tepeziri hivo adhiata vya mundungi so nye na mheshimiwa Kiluma ithi tuina political future tuya nini no tukwenda uno tutuwe kendo so tuthukumewe ya witu na enenzi mama sako maketui makazengima manaza kuye andu mamwika manaza kuye meze kana ithi tuina uthanga una uendiwa kumathukuma na tuiga makozala meka wana andu alangi kwisa kwithia mundu wezi ende kuritaya hii kwethe oshughulika ine mundu wezi ngo ende promote we kwithi tune promotion yu mundu akwenda ku promote wa thukumanesa ninisi twathukuma tukwate mangavana metu kokonesa na manga wana bia matuninge ndaya mangavana matubuthia itothika mututu izo kwitha tikosio mangavana matuninge ndaya yetuma ninge ndaya tuthukumandu metu kwa ndaya. Asante muno speaker na ende utuika anenga ni manda ya methi ya wamianata wazi ya gavana manenga ya nenu tumuninge ndaya nondo monenga ndaya mo ino kongolana nyikito hizi niswe kuomea na lakini enendi ni asante muno nokita kwaku kwandeto cia kusia muthia ende na nambo fika kwaku mheshimiwa KAVYU twivu kwa pending build we wona hata nicho yele kwikwa ni minziasi wazi yele to kwikwa nono nginye kwikwa kendo nikaenda wesethia maundu ano tondo mheshimiwa wazia oneza mayithe labio pendi ni bids chetha si ni nangi nondo 1.2 billion ni pesa mingi na team KITUI yoka ina pendi ni bids wona KAVYU ni cho chele kwikwa wesethia maundu ni mabiki yana kuoleka kana ni madela. I think issue ya pending bills ni mwewa I think utonyete ikaunti karibu cionthe Kenya na ni kwatia mbingi yacio ona sita namba kwekwa bata ya sikambo kunikilwa sisi wecio isi kwetwa pending bills ni mawea mathukumiwe aketha ni mathukumiwe budget ila yatengetwo kwondwa kweva maweasu yaendie na siethika ni mbesa sino theu nundu silikali tiki ndo kiunga manzi nikwendecha niboka silikali ingi kwa kithiomo cha kisungu it's a going concern so no withie pena pending bills nikwenda pe miradi yokie na nthini wela transition wethia inathela so ukethia for the next accounting period but sita nambo kwebwa bata wa ukunikiro nundu mala maingi ni withia maybe ni mbesa ciatumikie na wethia andu asu maina ipo na kingi kila ngwenda ku discourage na ngwenda kukulia especially makitui masako na makuweni andu onde alama na kulisi na magwatie mwanya wa nominatio nitweke osisia silikali ya mutiuko ta ATM ya kwenufaisha na nzia ya kusobya mbesa cia mitukinika na mundu athu tukisisye tebuso ya kuthukuma mbai itu ya mukamba na nikila bandu Kenya nundu andu aingi onoka sisya withi andu aingi mundu enda anyubwe mwanyani atuike waziri kana atuike chief officer ona ndena plan ya undu kathukuma kenda ni KITUI undu kathukuma andu ma KITUI kenda ni masaku wekiliko chake kikunite undu kutaba na miaka na kanetano yithela withie mundu usu ni muthi so bena bata wakwa aliula maswani wa MAITU na tuiwona ta mwanya wa kuthukuma na kwa ilia kaunti sito sio kamba kila kingi we minayo nya bado ni kwa mito bala kana
ona itu ta ma MCA ma kaunti ya Masako nitwende na kuthuthia governor witu wa Vinyandeti asisio ndo tonyo kwatania na yila wa ukuthina akasia we ethukuma na serikali ya yulu enda ainena mawoni na woni wandu ma Masako so tuikongele siasa na kuambisia kwa asia nota wendie Kenya kwanza nundu na akisye Madam Governor wa Vinya, she's a seasoned politician na niwezi na matamshi make onde mothothe we ni woni wa kwenda kuona Masako yende ya nambe na kalaka angi I think be umwa akisenge waya agents yes clarify that on there lana nembete balua matuike agents makwa bayo mwenda aiba agenda be umwa witha ata kwa tambesa I think ndemo one saile kwacha amuka ambone kenda ni wenda mbe kumiye cause twaena inge kwa mama bazi uronda pe mama volunteers yes be unge woka ka volunteer anundu andu makinania manena wendo mwingi nako so ketha be obandu wandethelisye na maybe ndai so kwatokin ena mwanya wa uma asante kila kingi che tangi I think kanisa ya ya mchungaji wa Pioneer yes ni peondo twetekilanile moto ya kanisa nimekia gata na maamina kiu maindavya ni maete tangi so ketha nimekie kiu tumanda so vayo ndo na vinduka na veolongi ukunena ange waya nyamu ni kwatia kiu ni kindu I think media sionthe sio kamba sio need highlight nondo pe andu mokie angimanenganite ithekasyo nyamusi saibo na mone maiva wa lakini mundu la wa kawaida nyamu isu sithietwa situ nyamasi na tuikulea kwikalania nasyo nondo konza city ni yukite na kuisio saba thiwe siende si game reserve so tuikulia alama usikite tusisye nondo I think be report yetu kana ba ward ya Muthwani kaumiwe muthenya ni mbiti katembete na inya oyu ona governor ende kungangana nunenganie mbeu en ekalima Masako mabate but ona oni twasikwata twabanda tuishwa kana tukaketha so twikulia governor asisye undosu kwa uliku nundu ti Muthwani ni kindu Kinanie Muthwani Mavoko onala aithima nyamu tene tasa muonza cia muthenya wendo teba kube indo cia kuele thea ciwe mbiti so basiwe so icio ndo tutonya kwikalania nacio site utumecia na itu situmecia na kula kuongetwa na kuyiyewa kula kwa mino gazeti wa game reserves so masise methie ni masovea kalima Kinanie na Muthwani asante tuende muno nizi maundu mevo maingi mo kunene indi masa malile pyo wa mheshimiwa Kiluma okwame niona kabinda kala ngosoma motumani maenende uyandiko to point mwana ti wagu nike noise ya ni watu miliana toimina movea pe point mukuni na wewe nani wakicha pendi ni beta to minute mukuni wa kura kuna simu RAC issue ya munanda wa muthamo la we Kangondi location in my ward nenda kwa tasuo umundi governor ni waisye kana wango wivo wa kwinza silanga dino sandy dams miongo dhanza tu kwa kila ward C40 toto ya ngilile na mana ana na niwitisye utethyo kumakula kwi national government mukula kwi musumbu witu Dr. William Ruto mukulia mutethesye kwa kwinza minanda isu kou nenda kuhakikisha NMV ma Mutonguni kana twina governor twimwe twina wendi mwingi wa kwete kana kwa solution bina wa KIVYU katika ward ito na KITUI county at large. Ngwenda kuasia matuko miongolela muonza
woni wa keli kwina ila itawa public participation via KAUI kwa alama Kitui West sub county ya Kitui West ikwabu KAUI ando mathi kwa wingi makanengane mawoni mo ila projects makwenda mathukumwe in their wards katika mwaka uno wa financial year. Angwenda kuya mwenenzi ni jukumu yake athi anengane mwanando kwenda winzwe anengane mulati kithimo kilo kwenda kinzwe class kilo kwenda kwa ICD kikeo kwa ICD ngana ake no keta MCA ni fuatilie kana kumwene mbe unanenganie ne kithukumiwe. Yes. Mali yako thi unengane project isu matukwasu ma 27 katika program yesu ya County Integrated Development Plan. Nyie nditha na wea wako thukuma. Kwoni makulia mathi manengane those projects. However, newie mena makwasa kana mailate kwa meteiwe isesa katika villages katika locations ni kana withie ni mumila kwa wingi manengane projects yo nendo makisha kana after manengane mawoni mo makuka mbunge ni tukunekile a document ta mbunge mo na tuona be sindu itanetha captured tumetungo inkuloka governor ne kana ethirekebishwe yoke mbungene tubetukethie king ngwenda kwasia twimina yo temina ni wakulo ndo paid in bills na chakwa no kulia magavana MAITU on them Kenya with ni ma make sure kana monengane projects sina mbesa ila sia yetwe ne kana sia thokumwa siebwe ni kwetha wosa serikali ta governor mpya with makwani maingi manisha mbesa ila unengo wa ambayo makwani na ni kwetha ni waselesia uthukumi waku kula kwi mwene mthi otaguo nenda ukwata mbau speaker witu wa Kitui County Assembly ni kana ni to protect integrity kana sito ya Kitui County at all costs. The county assembly ni tukuikisha withile county ya public service board ya Kitui alama wotho kumabu ni andu makunekele na mena ondu umu wotho kuma NMD ondu wasya twethia mundu wina lusani serikali ebitie ni tunaiwa ruma sia ni maneta sia mbesa ni kana mandike andu twenda onengane woni kula kwi alame katika board esu twewa oyetia mbesa ni kana wandike mwana wiwa musomu inyao tena wea wenda inyake atakitheka ni kana amanzia mwana wea kwa watu wanengana woni nene kula kwi alame katika board esu watu kuwa ena muthemba osu ni home straight. Ndemina lastly ngwenda kwasia kana ngoro apu ngwenda kwasia kana our kingpin kana musumbe kana kiongozi witu wa ile mbeta ya Ukamba Daktari Steven Kalonzo Musyoka nie kwa woni wakwa ni ekale katika upinzani ni kana ende kwitha irrelevant katika Kenyan politics. Na pia ni kana wa Kenya na mo methe na muteti wa matetea ila mabinyiwa ni serikali ya Daktari William Ruto. Asante. We haya na ndi atongwe ni muvya muno nondo wa kuka na kunena na NND masama itu matu kilo bikaba ikumbene basonga wau basonga tu sayingi bayibi kwa samonza ndi nondo wa mondo kwingiba yana tumine buna tutaminete babe na moto manyu twasi wele atatu ana tweminukirira be mu tumia uye bano kwitwa Cosmas Ndambuki ketha be mundu unengete Kalonzo ndaiya ni Wavinya. She knew very well what she was saying according to her speech today. Wavinya ndana anena Kalonzo atesi na akaziwa akaandika politics wewe na ende bau mwisho akaandika uyo speaker is a true leader at politics wewe. Aya nenda soma motomani yange mebano eli nisoma eli peke yake tumine
babe mundu witwa Simon Makau ngaleko ya YouTube Mutongo TV Stroke FM official ya Asia ende na kuatia Ikumbi Siasa kuma Ghana uzo watu atie YouTube ya Ghana wasalimie sana huko makethia muno Simon Makau nowe wamuthia nowe andika asiati atongoi manenga nenda ya nundu ndi kuona DP muima ayukila na kwanzia kuvua Kalonzo MC na the mathematics guru yake akasia Meru Connect na inde tuiminu kila bau alangi wonde mabigena kwitha maitu ati yankala kwa mitandaoni ketha ndina somo tumani wa kune pole muno nonde ni semu ya ingibyo na leto sisia mitandaoni undu mwende na kutwati ya kina Joyce Muli akina John Kinyamasio star mwene ya ngono star ne kele tukathuko ma Mutongo FM to akasta eka kilungu geto ngono kila Monday mpaka Friday saa ina mpaka saa 6 yotuko wewe saa ina mpaka saa 6 yotuko saa 11 yotuko ni wate no mana mondo ala metha ama ine wa kilungu ni kiu na ala mondo mautuko ma siana sia koma speaker neto sia kusia muthia twimina kia kone kwa asia tumubego no ERASTUS na asia isia MAITU na edukisa MAITU kwa kutuedukisi na kutusia hizi na kutu engage ngwazi nimubego kwa mheshimiwa KAVYU mheshimiwa Kiluma ndo wa shonzio nyingi amwize ngwaje ERASTUS wona watuweka Mutongoi utuweka Mutongoi uthukumeano ikwithia kile mwize amwe ningito kile muntu akwebwa totele misala twebwe uko misala uwe muzumbe asia enda ando mebo juru kazi likale kwa tembeza ya kuiba misala na kuthukuma so ule mundu mbozi witu ule mundu biyo ni mwenenze nye mbozi wakwa ule immediate ingiti mheshimiwa Kilimo bano lakini akile mbozi number 1 ni mwenenze tuzobe mbozi MAITU uweze kwethia tuoko na we witu ndo kuna siasa yetu tofauti uweze wewe mwana siasa anatuweka Mutongoi pesa asia Mutongoi na sasa siasa tujaribu tumbalance na tunatofautisha kwa kwethia kila wende kuthukuma ndumagu ya siasa kando na wale siasa ne kuna baadhi ya mwana siasa so zindizo no ziweze kuthitwa balance na nyangwazia na speaker wa KITUI ndo assembly nye ningwa kisha kana assembly tu ya KITUI nito thukuma kwanza ile ini speaker masaku wakili ani kihusiana ni maisini wakwa ni muningenda ya muno ni zino kuthukuma masaku kwanza ile mheshimiwa Douglas Mbilu speaker wa Makweni inisi no kuthukuma nesa ni thita kaunti zio kamba twithia na sekebu sekebu itu South Eastern Kenya Economic Block inisi tukamiunganisha uweze kwithia netwa thukuma andu miru nesa kwithia andu amaitu momenda kuthukuma kia mizo ngwaza katika national politics kila mundu ena right ya opinion yake no kuona na wewe mundu tanya kwaja ni wrong ni right no vala twa kuno ta community dionze collectively muno azivano ibathi nesa bani bathi nai so I think tukuna siasa tukuna siasa ndaya kiyo kindu kia maana uweze kwithia onethia no kuona kine katika sio ninge ndaya na ngwasia MC ya MAITU nito mukule na pia na executive weza kuthia nito thukuma na ndaya tuyenga imbe na kindu kimwe muzumbia kweka ni kindu kisio mheshimiwa Kiluma kila sande kwaje kila village ngenda kutungia andu makumu pia na tobo ya ku mheshimiwa wa Kinani mheshimiwa KAVYU weza kuthia nito uthite kondongi tuyandu MAITU mubea tuyengai ngai ni tutongoisie tuthukume andu metu nesa uweze kwithia ningi no twa kunala ma twa ningi na metu tukune so ni mubea muno na ngwazi ya ERASTUS ni mubea kwithia ine baga mwisio ni waambie no mboya ni tweke speaker na Ikumbi ine beta na muno na ngethia ngwende yako kabano te kondungi tonenanie na yethukisi na sisi MAITU tumatabia ndo kwende ombia matotabia ndo kwende matutae tubia tumatae so ni mubea muno tuko mainensa ngewa muma mwathime asante na hende ni mubea muno speaker akwa mbingi mokethetie na ngimena wendo muno kwa kujua Simuli embea salimia speaker sana Onesmus Charo embea kelia speaker witu muno Kinengo Onesmus Charo nilivota witu kuma kaunti ya KITUI akona ya museo muno na hende ni mubea muno speaker nondo akuka akindu chambe yulu akuna asomie ki Utongoi nikana we ala Tongoi
mateyona kiuno ngutungia mubeana kiuno speaker ndika ukonia simu ole yakosa na tumia message no songia kuya tongo yamwe na ndina weta mundu nega kwasya kuya yamwe na me banyonde ni moza simu yakwa temwe osa ndicho kitumi mukaba kuya yamwe wako na simu mateza na mateza osongia ndina weta mundu lakini aboness ni kindu cha bata muno inyonde ni mutungia mubeana ndo wakiu kwitha muyoka twene na ene ndi ku speaker all the best na kila mutongo yoka binda nesu ya siasa yesu ya kula yetagwa kila mundu na mwendea usio na ende na kwendea usio na maundu mengi kanesa ko asante sana nitwende na kunena no yende na kuka twende na kunena na enende ngethesie muno mabosi maku makitui MCS ngethesie muno na wingethesia mheshimiwa Malombe ni munyanya wa yes mheshimiwa KAVYU tuo tukamina ndeto zangu cia muthia. I think chakwa nikutungia mbea mubea ndo wa kututhocha na witano wakwa kwa tongo yonde ile mbetani yo kamba kuma magavana na itwala tusapoitwe ta ma MCS nikututhia tukwatane tukidie mbae ya mukamba nundu ebinda ye nithwenga iyo tunengete mwanya osu na ketha tukatumia umwanya nai muthenya umwe tukaunyota lo na pia ndikulia onthe alame ukwata mwanya wa kwa appointi wata ministers ma chief officer tuke twina ngo ya kwenda kwikanesa na tuyiyote itomo ya kuthua kwa mituki nundu county silikali sia mutiuko siaitiwe ni kana alandu meba yandi maunike tikuka kuna andu atatu andu eli aina kilandu maile kumanyanikana wathukuma wia wakunesa utene itomo ngaina leo kwathima nundu kavaloge ntha wi mwathime wina kindu kinini kwigwitha na kindu kingi na kiikete kiumo kwosio waku na kila kingi cha mwiso no kuthuthia ekalima KINANIE I think umunthe kwa chemenda maikwata mbeu ila sinenganiwe ni serikali ya kaunti ya Masaku ni kwitha governor witu imwe ya manifesto yake ni ku make sure kila nyumba imetha na liumesani na kiuni cho wende ya kwika na tuimutungia mubea nundu kitwine wa bado meyange waya kwambia na idho already I think ta KINANIE already tuina silanga kadhaa benze so kiuno kindu cha kutunga mubeani kwitha niwona niokana governor witu ena meama kwikanesa na itu tuyathana kumukwata kwoko na pia tungia mubea pia speaker wa kaunti ya Masaku wakili Kiusya nundu wa juhudi na effort la wende ya kwikia nikana kuhakikisha bunge ya Masaku ni yakwata nikana tuthukume mwenende so ndio KATISYA akamba onthe ndi ya Kenya vala maivinda isio na tuyende ya kuvoya tuituika atongo imaitu mwanya asante atongo inwa saa ingi no tuvitie na vandu vako makimangana mavia numatungiayo kwawe na mboya ni abata muno watuende na kumina ve munana wo wenu MC yawe to achalo mumo majority leader wa county ya Makueni ambiye Ikumbi twekene sate twete wachumwa tuma kanisani tukoka ba tukakwania woi tuka exchange wisdom na Biblia ba Ikumbi ni yiko saa kuwetangwa muno kana maandiko na mboya ni siabata muno kuni asante muno mheshimiwa KAVYU nondo akuka mwanyonge wabinguka tukoko ba Ikumbi ni kana bala bangi tukomania kielelo ni kinene cha kunena na enendi mheshimiwa Kiluma tumi ndino wa kamera eno ni mubea chambe ni kwase ni mubea nondo wa akuni makura ma ward ya Mutonguni na iba before mukune kura na mwite kura senu na muona ni wailu mukuni mheshimiwa Kiluma kula senu sia MCA wa ward ya Mutonguni atanai chamane atanathi na mpesa mbingi sia campaign lakini muona aileta mutongo isakwe binda hii kwa una asia ni mubea mwingi pyu
kwa kila umwe wa mutonguni na ngunengana witano kwa andu onthe ala manani support matana support tithe kumeiti imwe mutongo yasa kwa atwika mutongo wa andu onthe nyinye ithe wenyu wa wodi ya mutonguni kingwenda kwasia nene ngumwashwa ninguthukuma andu onthe location sito siethanza tu and then discrimination nikana with the nitwa wodi itumbe kingi ni kwasia ni mubea kwa hosts karibu sana nondo watunenge igusyo ino tuke tunene na mwene nthi na pia tukwalania maundu kada ukunikila maundu ma serikali ya mutiuko katika kativa kaitu ka Kenya mwisovyu Kenya Maria kwina wathi wa minia na ngethi na ngalea nangana ngethi imwe ile itatu no kuthi na ngethi imwe ni kwa andu makwa mamoko ala mangwete katika media na mukethia wewe ni utambo kanita ninye kenge chivu wakwa niwe mitandao naombea ni mukethia na mukethia na Chris na ukethia kenge kula kwa my wife ngethi nyingi. Thank you for your support ni muvea muno nondo wa this opportunity. Karibu tena wona mwanya ungi oiwa kiluma aile kuitha katika show ino wakila simu nguosa na ningwite kawito. Asante ni muvea muno mheshimiwa Kiluma na ende kwa alama tese mheshimiwa Kiluma anatwa boda zika anu kolile kana imondo ni maingi bangi motho menende ngalekonia na ende ni muvya muno mheshimiwa nondo wakuka ani ona ndo ingi muno maitu mangethi kwenyu ni ingi muno ta Christopher Muliembea show imekuwa lit KINENGO ameonyesha uongozi na ende atongwe timu vya muno na ende to bichabu kwa mathenya no monde twina amina tweko bichabu tweka iki ya comma twina iki ya full stop to kaendea muthenya ungi mwanya wa bingo katiwo na ende all the best then wabokome wenyu baya then wa mbunge cia Kaunti na ende mwana musense na kuni muvya ndo wakutambanya na kwa kunde twambie kumbia siasa masaili na siende masaili ndateka miongo 3 pando ba twiliende ba twikona oteti na ende ni muvya muno ndo watambanya na ito ndo na koma na ito twina koma twikithia ni twasukuma uyo motwa amina kwa muvea yo mwanya muno ewa we mutonge muvea kuma kilunguni cha Ikumbi siasa na kwa ERASTUS ketho kwa NZOMO na ditungia muvea ala maili ya kilungu twambie na cameraman tawakasanga hakona siendo nesa director takithio WINAKE nini tuona kenda nambo semba nga mutabia nondo amaondo ele atatu kwa uni muvea muno kanini kondo okona siendo nesa ngala kwa mwena ndongoi Joseph Kitheka na umonde graphics mwena Elizabeth Kanyiva na radio ni Mutongo FM twethe wanake Sam Maunda na indelika na Mutongo TV indeni wa Zuku channel 36 nyende na motavia nikenda wesethia ala siasa yangala kwa Zuku ni matona ku timu vya muno twethiane hivindani eswingi ngai atwikia yi kilunguli cha Ikumbi siasa wachumwa ukite nito ERASTUS ketho kwa NZOMO kwa oyu tiwanesa.